Testament, ye be do New Testament. Yes. Nyankopo won mara onankasa chroy. That is 10 Commandment. The moral law, the law written by God himself. Yes. And ye be ceremonial laws. And also ekita ordinances laws and secular law. And also the law written by Moses. Ni nyina mu no eyo Nyankopon na Moses kwan. But me come etie fu ati omo ase say Onyankopon de ne ono na tro na ade. Yeah. Etimi sa start here free ho na me de abakakra. De be na nti ase be benti. Yes. Esra wa fa pen eno pepa ne fe yenkoso. Yenkore 10 commandment no. Tama Moses ensa kamra nsem odu. Onyankopon asem ben eno ka kire Moses. Deuteronomy chapter 10 verse 1. Deuteronomy chapter 10 verse number 1. Ose den. Ose sabade no. Ewere Nyankopon ka kire me say. Sabe Onyankopon ka kire Moses say. Si aboa promienu. Onsi aboa promienu. Se kanade no. Se kanade no. Fafo bra me nchen. No onfamfro emra ne nchen. Awo be pono so. Awo be pono so. Na ye duadaka. Na onye den. Duadaka. Etieni ni. Eduadaka ni mi yini nura. Mi demonstrate a chawo de be ya wo beti ase yie. Odofo memo bi endisivu. Debi. Se emranse mudu atwam. Emranse mudu twam a ene no wona ya che ogu prison no. Ye tietio mo fa hodi so. Papa. Sanse emran ye didi won ko. Yes. Na me kire obuta enti ama bi mu kasa emranse mudu atwam. Last bi kotu yi. Be kire omra hodo a wo tworo kunkun no. Yes. Ni ma hu se emran bebre. Etibi kotu quotations bi. Kire se emra no ye wo awudie hu mra. Ni nyina wo Moses the otro in. Amen. Amen. But also for be all condemn 10 commandment. Na na so wagin to so dudu. Church member fa ho adwen. Me say 10 commandment here adwuma. Adit na asem du atwam wo. Eno de anya adwuma eni ewu nsa awade amakro no di kai homeda na ene kronkron atwam. Na wo so na wo je tight. Tight o papa dia. Debi. Eni asem no. O ma me dia. Debi. Endi engui. Samra we dia esi kasam nti. Engui. Debi. Mo ya ma mo ho ada hododo. Yes. Eti yenko babu no. Moses fubra me nchen. Onyenko paka chese fubra me nchen. Faye na ye duadaka. Eti onye duadaka. Metre ensam wo kania pono a ebo wa so Elohim Yahweh se obetwro ensam na egubuo no so ama no. Na fasi adaka dem. No onfa mesi adaka. Eti me ye oku adaka. Ose ofa edua bi a ife na ku amfa wawa. Koso Me oku adaka. Ano ye eku adaka. Mesi abro promi ni se kanade. Ano se abo pumi ni se kanade. Me for be pono abo promi ni pono no kita the 2 tablets. Onyankopon twro apono no so. Otwro apono no so. Se kane ntwro ye. Se kane ntwro ye no. Ensem du a kan obi be bisa se efe na ahwe me dia. Obi bisa se na kane ntwro ye no. Ai okoba akunu mu abehu. Baako no eboboy. Ti ye ba second one so. Ensem du a ensem baako 1 2 3 4 egu one side. 1 2 3 4 5 6 egu one side. Eno am kire mu say one side way eyemra eda ho manipa eni Nyankopon. The 10 commandment no Nyankopon fa mu 4. Yeah. Na nipa ma yinsia. 6. Say den tutu dudu. Ono se fa 9 number 1. Sa na Nyankopon hyemra the last sanity o. De be no chiwo na o prawa. O manipa dodo. O prawo bia patana. Empata. Bacha dodo. Timransam ni de omu 4 nipa de yinsia. Ne de 4 no enyam foforo nka me ho. Nokure. Enkutuo woni bia nka me ho. Emmo mi din kwa. Yeah. Ka me ho meda. Na ye no konkron. 1 2 3 4. Eyemra onipa di so ama Nyankopon. Eyemra onipa di so ama Nyankopon. Nipa de ensia no so ni di wagya no nani. Yes. Eni ewu ensa awade emmokro no eni adanse kuru mu enwani mrade onyonko ade enini 1 2 3 4 5 6 eni nipa ntamo dai emra odofo mesraw memo bi ndisivu se mransem du atwa na awre wo samne say 1 2 3 4 we no eni o man bia constitution mu eni o man bia constitution mu etigana ha osombosomo a ye nchew okuto woni a ye nchew woni Nyankopon di erofa ye nchew wani homeda ye nchew ti Nyankopon oni obi a o guide we amano ti no yi judgment day sada ni do a e no be kire say there is accountability. Yes. Kubebu akonta aches asase abetrans no say you offer ya abo ache dia ubeyi wa no eti mransam wadu ne dia 4 ni
eti nyame som a wode amaye no ana yen ye bebo enan we hu baaye den yensu ye be ya asori a yesu aye den egu aden ye be kan bia ma no yensu ye yi bia firima to atwere yakofa ne bani wuo no abegyina se wo bra ni wuo ni mfa 10 commandment wo de bi ana mi bia ne ma so akire no eti mnansam wadu no ti aye 1 2 3 4 eda ni pani nyankopon tam aha ni nyankopon wu se wo don usuro no efa mi twenty a simple ena bi mu kire se Yesu Kristo abaye mra ne mienu eti mransam du na twam odofo aden na mama babo no ne ho kire ne saa Yesu baye mra ne mienu very good wo crowd won aba eti bi be kire mu yiye se de be abaye den wo beti ase amen etitie babo ne emransam wadu no wo se Yesu abaye mra ne mienu make sure say the same 10 commandment I mean quote babo ne nkire yan Matthew 22 verses number 34 Matthew 22 verse 34 what's it then odoni mra edikan odo ene mra edikan ko na Farisifo no ti se watua sadokifo no Farisifo ti se yatua sadokifo na no okohia faako omkohia faako na wo mu baako ye mranimfo ebisa no di so no hwese Yesu di so no hwese kyerkyerefo wa kyerkyerefo emranum kase ne de wo hin emranum kase ene de wo hin ana o se ana Yesu bie na no ka do awurade wo nyankopon do awurade wo nyankopon wakoma nyina number 1 wakoma wo kra nyina wadwiri nyina ye ni mranum kase ne de kan mranum kase ne de kan odofo tie bi yie wa ha agenti de Yesu Kristo said do nyankopon firi wakoma mu wadwiri nyina ne wo kra nyina eno ni mra ene kase ene mra edikan ene kase ewom o kire wu eni 1 2 3 4 waka boma ye nyamedo odo nyankopon abekoto woni debi odo nyankopon abesom bosom debi odo nyankopon de ndi be rough sa odo nyankopon firi wakoma mu ne wadwiri nyina mu a obeka ne homeda why ne kronkrama no to waka boma ye 4 the 10 commandment one side no oye ni nyamedo nipa de nsia de wagya no nani enyewu ensa wade emokro no emoni mrade eni friends eni adansi krumu no wakani nyina bom de tie de obeka no ukan verse 39 now verse 39 what's na de etosumienu no eno si emransam etosumienu no etise de dikan na eni se do yonko se wo emransam mienu esu na emra ne edifo nyina aseni na edifo abai nyina bese so fe ni Yesu kan wasamo etise fe Yesu shamna mienu no a ade no se emransam mienu ya na tetefo ni nyina ba ye de tetefo so agukọ na jese de o kan wasam aye dada na why the two yes but no Kristo ni kai oni adono okay but onyame do ni de oye den on kai arehusam etise wo tie mi ya wo ba wo se wo practice nye oni adono o so fo se nyankopon be gina emransam ni oni adono so no de ebuate opa hwe you don't know enu suma be checham yiye tiam yiye yes emransam wadu no onyame do ni wodo nyame ahonkoto bosom dabi wodo nyame a wonya unyam foforo dabi won fani di nya rough o ba remember Sabbath day and no one keep it day holy homida die no odofo ene dia dance so bi the boy we are oh yes of course ene chesi e wo the creator yes ene creator no che wo the creator no say wo disuma no ene ti na wo sifia ni atu di say landlord wo tomi wo fie no so ti na wo hye fie mra wo hye mra to fie ho eti den ne dia de say ye wo creator eti Sabbath no na be che so bi di nansia bo soro bo asase au hallelujah amen and who papa we to twene hey and you say what you one way na kwa have no did you find the 2 tablets ne dia was side ana onipa dia was side yes etitie mi ye na dwene wo ye kwa kire na wo panamon pa bi atu panamon pa bi atu e mo bi na dawo an kan che se mranse du atwam aye Yesu abai ni mienu a wose dada no a eno na tetefo ne ba ye den ebedi so yenye we Mose di abeto apamada kan yeah oso de to apamada kan Moses di enu so enie ya be bi ono so tro ne de no de kwa share okay yanko Moses di enu so ahyanchan Deuteronomy chapter 31 verse 24 Deuteronomy 31 verse 24 Moses di mra no hyele wi fo nsa Moses di ne mra no ye dai hyele wi fo nsa
Hallelujah. Amen. Yes, Moses no try no ade shay leave for nsa yenko. Na Moses tre emran yi mu nsam di hye humam. Moses tro emran nsam ni bi. E hye humam. Ye do de hye humam. Na obi bre o wie kura no. Wie kura no. O hye liwifo a wo so ro de pamada kan se. So pamada kan se. Mumfa emran human yi. Munyi mememra human yi. Entu awrade mu Nyankopon apamada kan ho. Eti Moses de shada kan fa. Ehun. Eni Nyankopon de dey. Ehyem edem. Eti mra no ye wo de edem. Yes. Eni ye wo de hye nche. Entina ho. Eti entra on eni danse se. Moses dey dey. Obetwere obi. Emra ni nyina yes 613 laws. Moses chiro 603. Yeah. Nyankopon chiro 10. Obi kura ni. You didn't say chiro 10. Obi kura ni sa. Eti 613 laws no. That commandment ni a moral law. The law written by God. Yes. Or they are to check no de koto adaka ni. Emu. And 603 laws no. Or they be share nche. Emre di crack count. But ya chem say because ebi di bi say eti wo de emfa ne sa. Hallelujah. Amen. Na 603 laws no. Emu 102. Yes. Aye moja ho mra. For the bot for the for nyakukum emrechi ani mpɔnkye ni nyan fa baba for the ntwie moja ni wei sa for the bossam. Yeah. Eti anu ne leadi law na aye Moses di shanche. Yes. Eti according to the Bible no. Emran sam na ye moja sam no. Okay. Ani agye nkwa Yesu di nipadua besi anan. Wow. So obeyi enwan sam mpɔnkye sam enyakuku sam to ka baba se ye wo Yesu omra no. Yes. Osi ya wonu wo mra nim tu bese Yesu ya wonu kura na ya dibaji ya kwaji nyankuku nim advice emro no ma because ya wonu atomra nim na eye aduma sa habre. But after the death of Christ no which is Yesu na nkasa nipadua besi anan etu otie mi yi a o kan Hebrews chapter 10 verse 4. Hebrews chapter 10 tie Bible no verse 4 me New Testament no ko was every say anantwini ni mnechi moja ni mponche moja entime nyi bone mponche moja de ntini anyi bone Onyankopon pese onipa de ho ma Onyankopon pese onipa de ne ho ye den ebesi mponche nanan odofo mesremom ye hu Yesu wo no nyina so wate na mo ye nyan se Yesu abewe yi mansam du afi ho emra we ye yi firi ho no mo a onua ho be kire wo papa eni awu ensa wade emokro no dama ye nwia oda wo se ye nwia oda wo ye nwia no da obi hwim fo no sakada wo ebi nchida yan twitwo sin so ji wade da wo insem na mo keka ne sa no en Canada. Hallelujah. Amen. See ye kwana amfa ufia wo say you upper road no or you good contractor. Na so the phone fia na boss or a bad contractor. Yes. Odo fo tie mi ye. Yen teach man ni pe unu say mransam du we abandon no. No ntwe no mfiri kro no wate. Yes. No ntwe no mfiri efa dwama mo wate. No mo ntwe mo mfiri awudi on wate. Nye mam mrante ma ba won agya ene na se omo se obuo. Se ye di obuo ne die beba won. Mama wiasa ye Makasa mama bab makasa na mukasa contradict mu ma contradict mu wa ma say nyamesom ne nkola na agye sam ensem bi maka kyerem efemu ko pick quotation na betufo a anaso fo bi class New Testament Old Testament hu nyase ye kan eto to de bi na wo chi no Bible quotation wa no akoko to Jeremia. Yes. Odi be na de na wo chi ya no akoko to Jeremia no de be ya de but say eto de adin Old Testament ide etwam eso so pesika bi agye for bi kyanya onye sika quotation New Testament this one called Old Testament honest sika some quotation here dey no wa quote no dey be really church members mo fu some yes ababo am edu sika some so dia Old Testament here adwuma edu sika some dia Old Testament here adwuma na wan kasa Bible no ti ase anka wo any left and right any all the new and the same as with 10 commandment unimu edu katu na one ubiemu a left and right unim unti we ase unim we one day be teach you what mom ye nsua de ne nya nyeme bia ema nyankopon ni monyam nhran na egu nyam ye ni mu ase 10 commandment ya de egu nipa obato no David. Hallelujah. Amen. If you want 10 commandment no ada pamada kan hwa odofo bi si 10 commandment obi antimi ni so oboa hwa nyanyam foforo nka me ho otiwai onko obosomoso what is so enkutu woni bia o bibi sha odem awso no oni bi we mienu we apalo mienu we apalo nyade awe ye nyankopɔ de ba jejo miensa emfa nyankopɔ endi nyagro eni agro
very dangerous. We just of war. When you mra so. No try. Ubonya midin wo kwan benso. Atrom. Atutupem. Apobom. Odom. And azem na the body. Remember the Sabbath day and keep it holy. And the Roman for change Sabbath. And Yama man why there? It is added there. Then you be ya. Obin Cassant and Santa Yankasam Nana. Because only woman that. Me the Baboni Baba Chen Simbim. Master Jenna Shanchano. Obebi says assembly on me cotree. Me change and some boom. I mean go to Binchlo. Nasha Mosi Jenna Shanchano. 19 Leviticus 19 verse 19 Koso Muni mashadia so Mose na kasa no ase munya dai Muni mashadia so Mose se ye ni dai na shadia so ye ni na shadia so ko ema wa fie mu eni afrafra Mose se muni mashadia so mumma afie bua enye dai eni afrafra emfufro mo mumma enwan eni mponche eni afrafra oye nwan bua wa ye nwan mo mponche buo ubie mponche abiom no mo nko by 1 hour times we be nwan na odwan ko fra poncha ko fra odwan Mose na shemra we wafom nso wodafu a emfa ade emfrafra mu nua menua niema wodo mienu mfram ewe asase kurom tu ko banchifom ase banchifom aburofom ase aburofom ko ema entoma hodo mienu insasa wa enka ho Mose time Mose hwe ne wankwa ye combination no combinate ko pempam we di bia sha dabi opese obi identify wo be hu say ade we papa no hye white no ye papa no hye blue no ye papa no hye green no ye eti enkopempam niema mienu mfrafra we any 10 commandment ehye Mose dey na Mose na shemra so onko bo why dey bonibi otu se tunise bi wen makotu a kire yes much of the reason want Mose yes ade no eno mi cheche ni nyina mu me dey pem o pesa uhunu ho na ko he part 1 no aso abere part 2 no eti ye move straight Mose dey no kan wi a yanko 21 no koso o se obarima ne mfa na sudie ho afodie mna obarima ne mfa na sudie ho afodie mna wurade ehyentum adana no asudie ho afodie odwan ni obi biara wo ye boni bia na moja wo de pata ayi odwan eno mo mfemra ana ade pata wo boni no so for ne fem pata no so for ne fam pata ma e wo re nyankopon e wo ye wurade nyankopon boni e wa ye ni odi wa wukro de odwan be pata yes no one esuro nyame ne wo na eni nwan no se ndon ade we entimi pata mama bi mu aye boa payo sa de tege meye for the man be kotu ayi Hebrews 10:4 sankan obium na menche Hebrews 10:4 no if you say enantwini ni o se efisa de ayi yes ti Yesu ba so de no be ma ko ka bi to aso was it obe wiase no obe wiase no o kan say ye kan ho asem to say afode ene ye de na ehyenche wa no wampe Yakopon se o mpe bio ohunam wasiesie dia ma onye wei ho asem no onipa no wasiesie ni besi mponche na nan o hia afode ne bone ho afode o hia afode ne bone ho afode ansani anyadan ansani mama boye ni se be ye dia se be ye duo nu otwa dia Yakopon yawe ope kwa kane no o kan say afode ene ye dia ene o hia afode ene bone ho afode wampe ansani anye 10 commandment asombi any 10 commandment no ene ye nam mra so de man we ne ye nam mra so ye shenche na wasam yes ti Yesu be wayi we sa secular law na me kan wasam aye ordinances law na one yeah ceremonial law na one the law written by Moses ni nya na go debi hwe enum na ge wo yeah many abo na eti Yesu ba de anya no obeye fina titiri kase pa ni mojasam no ani abusie no enu tun ka babo no a Moses and a straw shame ewo Deuteronomy no 21:17 21 verse 17 koso Deuteronomy 21:17 was Leviticus 24 verse 17 was na so obi kumu ni pa biara obi kumu ni pa bia kuna won kunu ni atwa to se kumu ni anya dan yen kunu na de okum afiaboa no obi okum afiaboa onsi anam onsi dan anam okransi okranam okransi dan okranam na de opra ne yonku ni pa no said oyo no said oyo no wonyo no saara you the same thing ebu onsi obu anam bu nsamu a yemu nsamu eni si eni anam utu obi eni ebetu ani esisi esi anam si ebetu se said opra no ya wona Moses hye mra wo ko boy dan boni bi otu se
It is animal way na Yesu baba ye hu adwuma. Yes. Odofo tie be. Miss Matthew 5 verse 17. Matthew chapter 5 verse 17. Baby, I'm telling you na me nka obiom. Okay. Wasi wangu mrano. Oso anya dan. Wangu mrano. Oso Yesu so anya dan. Wangu mrano. Mususu se. Oso menye wadwene se. Me ba se be se mra. Oba se obese mra no. Anadifo no. Anadifo no. Mama me se. Wa mama me se we. Nemo me be share ne ma. Nemo be dan. Me be share ne ma. Mesrama mo bi nkofa dictionary beto so be che fulfillment. Debi. Emra we easy. So sunu asase betwam. Sunu we ni asase be dan. Betwam. And it no sunu we easy man say betwam because nkopa the 6 days. Yeah. Na you also ni asase. Yeah. But on the 40 days and 40 nights and a year then 10 commandment. And one share. Yes. It was easy. Sɛ ɔso ne asase betwam. Emra se wɔsoro wani asase betwam. Sin sɛ emra no won sensane ade akɔ kitwa. Sensan kitwa wan ka se ni nyina mpo. Yeah. Kitwa baako. Beto. Be frato. Anka emra nsɛm di na wodi di agro sa no. Ɔsɔ fo mo nhwɛ mo yi ba bia mo keka kɔ no. Nyakopɔn ɔnkasa ne o. Ɔbɛkasa da bi. Ɔntransro da. Obesi fam. Etimoni mra ho so. Na traffic light kra ya adwuma. Yeah. Traffic light ho mra. Toilet kra ho mra ho. Ewo ho. Wuni mu a. Ewo ho. Ade na be ma nkɔ ne oba toilet so. Na oba nkɔ be ma toilet so. Ayɛ mra. Wudi so. Wudi so. Eti enkanche se nansem du we dai atwam. Matthew 24:35. Matthew 24:35. Ɔso ne asase betwam. Ɔso we ni asase betwam. Min nsɛm deɛ. Na nasam. Ɛri ntwamu da. Ntwamu da. Tisa wo pena sɛm a. He's talking about the commandment. When you jab on the preacher, you preacher just say sakra wadwene. Onsa kira wode ho. Omu ade. Yeah, onsa kira. Eni ewu. Onsa kira fe wudie no. Emokro ne madwaman. Yeah. Ontwe ne ho fi emasem ho. Yes. Emokro no. Onsa kira mfiri ho. Amrobe no. Onsa kira. Onya da sikuru obi ya trofo. Ontwe ne ho mfiri ho. Manani mrade. Oni brade a udi ewu. Oni brade a ukobosom so. Oni brade a ukotobosom. Yeah. Unimu a etiwei e kansem bebre. Emransem do no inchechemu ni me one day ma be preach. Ma be church mranim ni enti yakopɔ di hye ho sa. Ebia wo ni meaning ni de kire. Na sane ni ne. Ni sane nyina. Na gini fuati wo ni enti yakwasore. Yeah. Awadi mi akoma mu. Amen. Omanti asem amen. Eti untimi fetu impetu prekope. Moses kwaje mransem du no. Bible so ye fasting 40 days and 40 nights. Eti untimi nidi emu wafuru. Ehye wafuru ma. Na wo obi aye fasting 40 days. Na ne sak yankopɔ du ama no. So mfa mra ye. Wo 40 days and 40 nights. Wo didi amen e de hwede wafu aye. Wo de be condemn commandment. Hwede wafu wo didi amen be condemn 10 commandment. Awurade fa ne senka. Amen. Omi akoma. Amen. Eti ye hunu said ye nyankopɔ hye bra. Yes. Matthew no e kan sama kyerɛ wo. Wasi mama mesai. Wasi mama mesai no. Nemo be share ne ma. Me be share ne dan. Ma. Oso be ya dan. Be share ne ma. Obe share ne ma. Ne kuna mesemo se. Eti mu ti aye. Ni asase nya ntwamu yi. Wo se asem ni. Oso fo anane no. Papa o. Ni boko. Oso fo me oso bi ye kwa speed. Eti na se tipatu ma tu me bo. Kwaso osuru ni asase nya ntwamu. Osuru ni asase ntwa. Oso kan no akire ma twene keto baako. Anansensan baako. Empo efrim mra ne mu ntwam. Efrim mra ne mu ntwam da. Jise ni nyina ba mu asa. Nyina ba mu no se jise Yesu wu asa. Ne Yesu wu ma me fele djuma ne ba e ka se. Ne Yesu first now adjuma no wo ma baako. Ye Yesu mamu wo na chi mamu na asem de be spread ya kwa the whole world. Mammi wo kwa be Matthias na so wati bi. E na Yesu be wu ma we atwa mo. Na asem na mu kra ya mu kan ya. Awadi wu ya mabo. Ato de bi a ni ye di nyema de bi e ya srese but e very dangerous. Yes. Dangerous. Obi. Yeah. Obi afa san chechire yi mu ma wawu. Wante de mi chechire mu. Kebabu mu na mko. Wasi. It obi obeto imremu nse to ba. I am question. Obia obeto imransem nketwa ba obeto imransem mu ketwa ba obi condemn just wato na oni be chire ni pe bi be follow ni footsteps ye be flow ketwa oso ye be flow ketwa oso anim anu just obekwa have you ye wo mpanyimfo oso yes omo hwe ye wasase so lokurema anu mo so wato mra no ana wo teaching crofo ana wanya crofo follow ana mo follow nchechire body na ade manya memma no ye be flow ketwa just nyame anim no ani nyankopon ni na boafo ni abofo anim no wo ye ketekete asofo mu nipa wa bon onewo yes enye say wo koduru heaven on yakofo heaven ketwa bi anu a ye de be ma wo obi obedi so no ti aye na maturu obi obedi so no be church ni pa it say we de onu gimransem duntu yeah
our debate teaching the permanent who in left and right. So the penny can say was also for heaven. Who perform you now as yes. It will me. I made church as a way yet to my Tisro. Me akasia nyankopon musa me na me che na sem wo a wo sia ye anya dwuma no ye hu se asofo no mu adifo no mu wo fra kra wa dwe wa bon ti sofo no hu se o mu se asofo mu wo ye den wo ye ketwa but wo bu so ye kese teaching comfort there is no law and mo follow ti wo ye ketwa Who did so for be dimusika wie? Yes. But who be pu? Yes. Kila bi o wula show. Yes. Obadi wo maba. Amen. Wie fe na Yesu be hye ne machraw. Yes. At verse 21. Verse 21. Ayema 25 no. Koso. Atifi asam. Abufu ne wudie. Osi dian. Abufu ne wudie. Abufu ne dian. Awudie. Awudie. Monte say. Osi monte say. Was set it for say. Wakache tetifo ne say. Eniawu. Me patwa eniawu. Na wai. Etoso ensia. Yes. Hallelujah. Amen. Na etoso ensia. Eti eniawu was monte say ya tro say. Eniawu. Obi obedi ewu na. Obi obedi ewu. Obedi atemu na fo. Odi atemu mu fo. Na me dia me se mo say. Yesu be hye ne ma. Waka ne 17. 517 so be hye ne ma. Eti ne ma hye ne mi. Me se mo say. Obi biara ne bu efuni ni. Sabra yi obi bu funi nua. Wadi atemu mu fo. Wadi atemu mu fo. Odi abeka abufu. Odi abeka de awudie hu. Because Yesu odi tanye hu say ubu amfu a udi yewu. But Old Testament Yakopon share 10 commandment. One fe wudi amede. One fe abufu anyede. Amehim. Ti Yesu ma hye ne mu ne hu say abufu ka wudi hu. Because ohun say ubu fu ya awudi wuntimi ni. Etubu fu ya pe no ala to say hey why you born edikan hwanu anya de toso mienu wani ba ho so a obetwa sign yes but Old Testament before ba onya born I just wadi wansa Yesu wagu mra na wahye ne ma wagu mra na se wahye ne ma awudi no wagu na se wahye ne ma ti Yesu tami ani Old Testament na mra na ayedin sabri what do you for the count? Verse 27, Matthew 5:27. Matthew 5:27. I said in Kasa. I said yeah. I want to say yeah. I want to say yeah. Monte say what can I say? The bacha upo 10 commandments ni mo. Washe ni mo. Yesu ye mra ni mo aduma. Washe ni ma. Verse 7. I'm not say beto so nson. Monte say what can I say? Ya try to say. And some of the 10 commandments. Media me say mo say. No se media ma be mi ka che mo say. Obi a ohwe oba. Na ne kondon no. Wa fa na kuma mo da. Wa gba adwama Yesu wagu na wahye ne ma. Adeti ni wahye ne den. Ne dia wahye say Old Testament ohwe oba na kondon na wonya den. Wonya bone. Wo adwama. Yes. Because Yesu so wuni say wo kwa no oba na. Ayo dia ba che nada. Debi. Edu wonya gei twom say ejale gei die. Du na ne yele why. What the sheep. What the shit? Me approach. What the man in Costa? Once you come down and now approach. Oh yes. You come down now. Pay. You go pack our day. Yes, you pass what Chelsea. Hey, when the kaya bunny head, Edikan. Hallelujah. Amen. We go na washa ne ma. Ashemuma. Hey, na dem na mo pasa mo chire. Jama mo nti Yesu ba no ba na so. Eti so washa ne ma dia. Mbese bi twa asem nyina atia. Hallelujah. Amen. Yankom Moses die nim. Homedani. Homeda na why? Okay. Yes, be hye ne ma. Homeda first. Na aduane die kra ho etene. Yeah. Homeda fufuro bi so. Okohie dem ko kyerɛkyerɛ. Yesu ko hye dem ko kyerɛkyerɛ. No nipa bi wɔ ha. No ko hu nipa bi wɔ ha. Ne nsa nifa ewuo. It's not true for the Pharisee for the 10. For the Pharisee for the 10. So be say ya for say ya Homeda na. No one assembly dia. Na so for me so no quote quotation. John Yesu nka na bia so ni Homeda. Na emu my Pharisee for na e dey. E born kwedu. Pharisees and Sadducees na board charge. Yes. Say Yesu ni Homeda. Because odi Homeda nko nsa yade. Yes. Yesu su ni obehya Homeda no ma. Ti sa na tedia o chew de anya wom. Odi de ye na be de abehya nai. Tie no. Tie asemi yi. Yes. O say di o ye eni ewu no. Odi abufu abeka. Oh. Wo di o ye nsa awade no. Yeah. Odi akono abeka. Yeah. Tam ko nyese ka meye ni nyina hu adwuma wan. Eti me de frafra, eti me yitrepe. Ko, me wi ma ko. What say? Nensu Yesu no madwen. Yesu di kan wo madwen say o nte de obeye na se.
It osi onipa ni say what say papa wonsa awuo so de gina finfin o so de gina papa no so de gina ana yesu si won ana yesu ka kire say enuanom mi busam yesu so be condemn Sabbath come through question Debbie o chemu say ade na obeye no ese mute de obeye na se na munya nhuni enti obae read the Bible for me was eden e won kan say ba won nkasa eden e won kwan say ye na homeda ye nya ne yankum nipa kofoni jodi no chale yenimi akwa kyense yankum nipa beka say yankwa heaven yenimi akwa kyense yanyi nipa nko besa kwa ne yade ti yankaka kyense nyede yenim omba no papa yenim yes kacho hey show me na kacho say papa yes no kacha kwa ne say wuo ni say trewonsa na yosa na nsane san yeye na say yeye omde abufuo gya no adentia omunti yesu amendment no yere den oh ye na say yare say anim ne yesu dia behim yes baby okobu abro aduane dia anim nti no de abedai abehim enti wo mi da dia no monti dia yesu be na se wate Commandment, Ten Commandment. Ebandi obia. Yes. Samusi anya dwuma dia, and will be on the prison bia munya no mate ten fa odi so. Yes. And sana te dia also for bia so this speaker baba area bia tamba akoko. Yeah. Me so osu obeda. Obeja. What the chrono na test no. What the chrono na test no. Yes. Sanya dwuma wia no. No we say chrono ya na say chrono nya. Say Ten Commandment when you are where they say chrono. And now I can we ni atwa ya to atwere. Na dia to twere ball ya kofa free ball aba. Debbie. I want infanti asem na. Amen. Omi akuma mu. Afema me kasem kitwa bi kire wa. Yes. Paul dia no. A friend Paul na ma homa sam no. Problem aba ho. Okay. Eti yetiti ayi. Emlansam dunu me dia to. Apapa da kam sa dia tepepepe. Moses dia na hyenchen no hyenchen. Tiemie. Efei yekure Paul ne numa sam eno mi kotu me say kotu bio. Okay. Yanko Peter 3:15. 2 Peter chapter 3. Verse 15. What's it there? Osi mumu ye awrade aboje kire no. Osi mu ye mu dan. Awrade aboje kire. Ye awrade Yesu Kristo aboje kire no. Se nkwaje. Se enkwaje. Se de ye nua dofo Paul. Se de ye Peter na ka Paul se de ye nua dofo Paul. Ono so de ne nyansa ode ma. Ono so de ne nyansa Yankopɔ de ma no. Ade twiro ye no. Ade twiro ne homa no. Na se de ye no homa ni nyina. Se de ye no Korinto fo ma Roman fo homa mu. Enimu na ensem asiye ye hunu na. Ensem aye hunu asiye ye hunu na ewo. Na wona won sua de. Na wona anya dan. Ensua de. Won ensua de. No ma sintim ye. No ma senya dan. Entimi. Omo kan ne homa no to. Omo kan Paul homa no, omo kan ye dan. Etoto no. Obi ko kan obi bu da bi sim bi. Obi bu ni nyina pe. No pass quotation. You kan free one. Eye aduane ho asam. Yes. And ho kan. Ano ko fast illustration here dey. Illustration here dey. Ebe shem wo ho. Ano de aduane no ebe ye na ho asam. Na di ba be jama homeda. Awurade fa de se ka wo. Omi akomam. Omo wani so ntaw. Efe tie bi ye. Yen hwa sem bia. Paul ekano ewo the book of Romans chapter 7 verses number 6. Romans chapter 7. Romans 6 no. Paul homa no. One cooking can one to one kind ya beti. Say offred the dem no 10 commandment no friend say dey emra one more 10 commandment. And the shen na Moses dey no so osa friend say dey emra etu kuti mra Bible ma aye no bi say emra ban and ye kan wasemi. Very good. Sana pam so yahodo bebre ye wo twetwetwa wa pam. Yes. But baby wa Paul ka pam asem a o mention twetwetwa no o sia pam we die ye free apam we ho apam we die enwo asem very good. Everything ye hwe de toso nyeni to bre de toso nyeni to bre say oye mu adwuma o hye ne ma. Yeah. Hallelujah. Amen. Odofo mi akoma mu ma wo. Onyekopom mi akoma ma wo. Omwani so nti wo. Hwe Bible no yanko Romans chapter 7 verse number 6 no. Yenka eti asem osi. Kristo mu ayonkofa eji yemfiri emrase. Hallelujah. Amen. Ose sofo no oyanza no be start. Oni adofo. Sabra Yesu abewu amaye. Kristo ma ayonkofa eji yemfiri mram. Eti sabe ye nimre biase. Obi anu odi ndie, obi awaji Yesu adie no ne mra to kwanta ma papa. Adofo. Osofo. We nka wadwuma mo. Debi. Mrabe ne Yesu abewu a we yi wafiri mo. Mami nkotu Bible ne nkire we. Romans 7:6. Na fedie. Paul bekasa. Afedie. Enam say. Muntie me ye Paul biribi obekasa bi odi kan condemn ye dey. Ehyenchen. Yeah.
Cause no na anything Yesu buy. Ti po no we be president dem. Sana menko. Enam say. Boss ya nam say. Ye woma de chichiri yen. Yes, we woma de chichiri yenti. Wasane yen free emra no. Yes, wasane yen free dan. Emra no ho. Hey! Emra bai. Ah. Enam say Yesu woma de chichiri yenti wasane yen free emra no. Emra bai. Osofo bi opese o condemn 10 commandment be odi we be jama 10 commandment. Yeah. Cause ya body semra. Emra keke. Catch us off one me so on kind verse 7. Emra yesane yen free won ye nwan moja de o shemo se die ne ba ha yi. De shemu wa yi ene yesane aye dai afri ho. Etuka verse 7 now oba be ka de dem no asam. Verse number 7 no. Maunya. Wasi emra ne ye adepa. Wasi emra we. Adita verse 6. See yesane afi emra ho. Na verse 7 se emra ne adepa. Adita verse 6. See yesane afi emra ho. Na verse 7 se emra ne adepa. It means all kan yema mienu dai. Asam. De chenchen de dem. Na de chenchen ne ho asam ntinu. Or condemn say no yesane aye dai afiro na de dem no de asam biere ni hu a eye obo ade na ngasa de moral law ntinu o se no de eya de pa enti afa be kasan e afa be kasan emra ne ye boni ana okay when they say asam wo hu a etu wensu aye boni ana David na mom no se nye emra no a wa se wa body wan kasa nye 10 commandment o eti o kemu asam na be hu mra ko ka wasam se nye emra no a anka menim boni akenim boni adentra na se emra no anka se ema wani mre ade a timra be no ka wasami 10 commandment yes oh ke for body ye hu ba bia asem no ka no o ka de papa no wasam yeah o se me no anka se mo ni mra de a anka menim aka no ba we de kwa wasna boni na memra no so enya kwan mra no so nya kwan aya kono nyina wo memu aya kono oni pam na se mra ni ho a yakopon o ye very intelligent papa boni na Satan emra na ye boni wan Satan de ho kono be sheni pam yeah esa wa de ma dwaman o de dwaman kono be baba togron akono na ti mu no e be gigi wa mo atomra no yes ke babu no wase na se emra ni ho a na se emra nya dan eni ho a so obi se mlansam di we atwam a na boni so awu ani na boni nya dan eni ho boni ni ho na me de boni ni ho de na just ade ni nya dwuma but certain crofo bokro no enkofo gba dwaman enkofo di ewu it is emaye kasa munyai dwaman munyai kro no munyai hantan yes oh munyai bosomsom yeah sakiye jaya anka we e beka se su ni faso ye nya ye nti amaye nsam ka yeah bom sa so fo no esim na nsam du nya dwumanti omun so bosomsom omun suro eso be ties we akoto bosom we akoku bi pa we akwesai omo to ati se wu wonya kat wo mto bom wakonya mu mrasem na bi ani wo Yesu abewu to kwaso ni kwasiada to so bosom so kwa tichi se ya man chane sa Yesu abewu ti wanya djuma eti wo bosom so anya dai wo so na manya mesuma ye odo fo mesrewo papa o pa be careful yes o pa wonkwa woni nso na yes because jawa so na bra ma sorry ma so na ye suade na bo wa sorry ko wonpa ye u fiti prako papa o si amoja beba oh yes tobo nyesa nyamesum da je wonsam mampa bo munye dene yesa nkwa no ba bia enenam na no adi o so many are called but few are chosen anu adi o papa teme so bebre eti Paul na kasa no kwa wasna me de Paul so ne de mekweti emra no matena sepen wa kweti mra na transepen nanso emra nsam no ba ye no na brada ni sutiti no hu se mra nsam du no ye adwuma boni no nyane bio na me de me wi na ndio wi na me hunu mra nsam a wode ri konkwam no wa ye di konkwam se eno na di onipa ko wuom let me see no 10 commandment no salvation Paul say o hu se mra nsam na edi ni ba konkwam edi ni pa be konkwam na eno na di ni pa be ko wuom edi ni pa be ko wu Argentina asase mo kaye na boni no na memra nsam no so tie mi kakra wa yes emra nsam edi ni pa be konkwam eno na di ni pa be ko wuom me nche wa enso mbosom wa nsom a edi be konkwam okosom a edi be ko wuom ewia edi be konkwam ukowia edi be ko jem I am very simple
where you? Where ye? Kasa kaka twaso na Who can't was what? Was na boninam emranus osna boninunam emransam no so. Boninam emransam no so. Nya kwan dada me. Ena na dada nipa. Na enam so kum me. Ena kum nipa. Enti emranu ya kronkron. Emranu ya enya boni o. Eya kronkron. Eya kronkron. Emransam ni ya kronkron. Emransam dunia kronkron. Any three ni. Esan ya papa. Esan ya papa. Enti se ade aba pa no. Ade ya papa no. Boni ana. Ebetuma ya boni ana. Debida. Paul. Why try say we my head? Sabotage to be kan chia no. Fe no ko fa brofo according to that nyamesemu na so for you so entity all degree. According to entity. Trapezium. Nyamesemu aye geography. And according to and say ya oh my boy we answer one some ya tente yes ya senpai the 8 ya but we answer no one some ya tente o de kobo asem simple Amen. Amen. Yes. Paul na ama niema na anu ide sa. Galatians chapter 3 verse 10. Yes. Ayo mu quotation mu quote. And condemn 10 commandment. Galatians 3:10. Galatians chapter 3 verse number 10. What's na dudu a wo free emra nwumem no. Mpacho wa say o kan Paul huma bia o kamra wasem wa. Emra. Me di kama kira say de edi kan bia verse edi kan bia no be di ka condemn. De hyenchen no. Yesu ni wo titru bi nyina gina afɔrebɔ so. Yeah. Se we asofo na do dwan ba afɔde a. Wo pu Yesu wo na ni tia. Ye mfo dwan ba afɔde. Ti no so we be yi enu afiri. Yes. Amen. Amen. Bisi Moses die no twere wa no. Day any 10 commandment. Esha. Yeah. Eti ye condemn no. Ti no se ehun wasem. Yes. Wankase ni nyina. Obaye die ehun wasem no ho adwuma. Yes. Mesra mu bebre mu me nto ye bo. Na mnansam du ya dwuma. Yeah. Mnansam du ya dwuma. Ye dwuma. Eti mesra mu. O say dodo a Paul na kasa do. Dodo wo free emra nwumem no. No so for quote. Dodo afi emra nwumem no. Wo hyedu abo ase. We have to make match simple. Simple. Do the emphasis of the 10 commandment. Eti simple what is it? The sha wansam no yedai. Okay. Onka wansam. Ukrom sa abre ya. Odwan de ba afode. O san de odwan ba afode. Oh. Ekum odwan. Epata. Ema okra. Oh. Awurade hu mobo. Amen. Wo hyedu abo ase. Wo ye afro. Yeah. Anya dwuma. Bansa na Yesu wo no adani nua ba yedai. Ama. Pache so for so san kan go down. Every say. What try say? What do me obiara? No mean soon ka obia. On tra de what show no emre no mu na wonyo. O so ntram na wonyo. Et adenti na Paul yesa. O condemn back. No e praise back. Na so for pe wa wi no a. Onim se woni Bible ni ntino. That condemn one. First verse na condemn no. Na body say emra no. No yusu. No de oh yeah dudu ashem na imran no. Shedu aboase. We on kind to us. And many metred ye would this obey young one wasam. Oba de hu yamabo. Amen. Omanti asem na. Amen. Na me quote quotation min chira. Okay. Quotation we and conform misinterpreting. Okay. And ya. Quotation we aso for mo ankasa mo say ni. Monti asem we. Okay. On akotwere book bi and mo friend school master. School master. E dey be home master. What school master? Say I don't know guide. I mean quote to Galatians 3:20. Galatians 3 chapter 3 verse 23. Cause where? Etias was emra bo kwan ma aginkwa. Ose emra bo kwan ma den. Aginkwa. Emra bo kwan ma aginkwa. Emra ben na bo kwan. When we say kwa ojusu mbra ni nti, obi fu say eye 10 commandments. Eye 10 commandment papa. Emra bo kwan ma aginkwa ni ye moja ho mra. Yes. Moja ho mra. Yes. Ena ba kwan ma aginkwa moja ho mra ni say obi ye boni a ne boni onye boni fefrefin. Onye free nyan moja ho mra. Yes. Ti sa mra wei ena bo kwan ma aginkwa no. Enye 10 commandment ena bo kwan ma aginkwa. Debi. Eba kwa ma no kwa ben so. So obi mo wi ade. So obi mo say awade. Debi. Mo mi ni ewu. Debi. Enu bo kwa ma aginkwa no kwa ben so. Eye moja no a ye de pata no. Yes. Ena na samra ye mponchi ni nwan nyankuku moja na ye de piti di paso no sa for the basam no. Ena bo kwa ma aginkwa sa aginkwa nya ba.
no be born for the preko ne ma ye a sa mbra na de nwan afọ the ball samono sa eno adan atwam but obodi se mra no wo so 40 mra na pa o se 10 commandment yenko deceiving crofo asemu won etimra pokwa magi kwanto be kire mu yes kwaso gidie nyamaye no gidie ye ti yesu di ni enya ne bojan mu bodi fefre nyamaye no wo de yensie emrase enye 10 commandment wo mra we no ka o wo ka boja ye de patama ni pa ho mra num awienye ma gidie a wore be yi di a kire woni pe ye boni a yes won fa boja mpata onkumo dwan onkumo panchen no fa mpata ma ne kra yes hallelujah amen ati bible na sem no ka no wo ka nwan wasam nukre enye 10 commandment mra wasam no ka debi wasi na gidie nyamaye no na gidie nyamaye so wode yensie emra na se ye yensie mponchi ni nwan moja mu awienye ma gidie a wore be yi na die no ene na guide wo ye boni afodwa patama ene na guide ni pa enti emra no ayeyemfo enti emra no ye 10 commandment to debi emra ye moja no ayeyemfo ena ayeyemfo ekire ye Kristo nchan kwan ekire Kristo nchan kwan ye 10 commandment but what is so for no o ti mra di no de 10 commandment ene ne ko yeah Paul a confusion wa concentrate so kan abeto oh yes to mo kan toto no confusion kra o mo kan toto no hallelujah amen kasana mi ko wase wo kan to aso a wasna wo be figidie mu abuyembim wasna na ye be figidie mu hadan abuyembim enti se wo ji Yesu Kristo dia e wo nya se du odwa ba for dia ma obiom na gidia ben na gidia ben na ye ni oyemfo na se bio oyemfo so obi di moja ba for dia biom yes ye ni oyemfo so obi di moja ba for dia biom enti so be ti ase a obo se Yesu be woman obewu di simponchi na 9 Hebrews chapter 13 verses number 11 Hebrews chapter 13 Bible nkasa verse number 11 Bible nkasa yenti Awurade asem was na mu abonenti what ayo me na mcho Bible no Debi was emu na bonenti osofu peni di won moja kokonkon no osofu peni di won moja kokonkon bia wasi won funu e won sanachi emu ni funu e won sraba nachi Yesu nso na Yesu nso de ebeyo no di onu ara ni moja ebe ti o man hu nti onu so hunu amane awo kropu nachi se je ni nyane ba for de pepe yes adije na ye yemfo no enye 10 commandments Debi aye moja na ye yemfo yes moja umra na ye yemfo Yesu Kristo ben na gidia ben ye yemfo a aye mponchi moja na ntie moja Debi nyankuku moja Debi memo bi ndada Debi ko fa school master bi me bram wani so school be master school master no na to din one or two din school master no na to din dia any school way first school prophet no oya punche yes hallelujah amen amen ada na mo yasa mo hanyanko poma it says lockdown I can school master say ye nim ponchi ni nyan moja mrase bio but once obodi some plenty wo dia kwesha 10 commandment asemo any ade discipline nyamema ba men ka se mincham yes Israel for kwaya nkwa how many years Egypt asase so 430 years 430 years and say nyankopɔ de 10 commandment ye dey ebrew yes obase be go to Bible no I mean go to Bible den yanko Exodus chapter 12 verses number 41 37 we are not become 41 verse 37 also then yeti obadi nyankopɔn asɛm also the Israel for simi fru Rames omo simi fru Rames eko Sukot and omo Sukot obeye merema omo ibeye merema wanam anamam empem ahodo ahansia nipa 600,000 people imofremfrem enkwalankam verse 41 verse 41 also then see na infringe osi na infie ahanan aduasa infie ahanan aduasa awie ye no awie ye ba awie no edanara awurade nyankopɔn asafo ni nyina nyankopɔn fa na asafo ni fi Egypt free Misrim asase so hallelujah amen from free Egypt yes na senka mezi ye amen ti enya 413 ansa na odi 10 commandment ye dey ema wo etiti aye eti Hebrews chapter 3 Galatians chapter 3 verse 17 ye in America o se asemi no ko adman me ka kire mo ne apamo nyankopɔn ahye no den apamo nyankopɔn ahye no den esie Kristo Yesu mu
emra enfie ahanan edia sechiri eba ye no entumi ngu emma bohye no nya kwa the bransem do bekudi aka heaven jam bekudi aka heaven bible asiu ontiase kebeku pa aka heaven nya dey entwam what entumi ngu ma heaven bohye no nya kwa adena mo hanya ngopon masa ya wie ho ese ma chire kakra wanya ntiase etu kokan quotation bi o se ye wu yesu etu mremu a obetom o wu yansa na ni wu no mo chale ba ye adwuma yes efetie ni ye wa he na ti babu na si okay yesu kristo bai obedi homeda papa homeda die na wa na ma for we yes be so bebre remember and keep it holy papa unni manipa kai udi mo tiasfo nyanko oh yes obi so la se homeda fatrafie ya vango aso homina da vango bebia ente sa Leviticus chapter 23 verse 3 Leviticus 23 verse number 3 wasi homida ninsia na wonwa adwuma na de to sonso no eye homie mo homida won hihia kronkron wo hia kronkron wonwa adwuma biara meka se mi acho esre so nyameso enko eno mo babanya konya ke na trasa enko yes eti osua babo na to obo nyabotre yeah na babo ne nko bebia ye wa wodia nyabotre erase urasha beti odofo onyankopɔ mi akoma efe ye hunu ye behwe yesu kristo bae me be quotation akere no se odi homeda yes okwaso de homeda okay uwi ama mba akwa eche se yesu kwaso de mkwasi ada adena mo yasa mesraw okay mi ma ya adwuma bebre mfie betuto na me ya kanya mi asem nhie aduasa miensa mi sa mete am small boy complete man yes me twi me friends asamo no ne ma fo ho no ene nyankopɔ ayi mi say you yes refuse to grow sure do ni mu ameka kyerɛw me so bebre atiefo ne ma atiefo ne me church members I want the whole world hwɛ me dia me say mumi eni homeda no papa onyankopɔ mba no so ko no kwasi ada obekɔ heaven emfa ye ho yemfeli no allegation nyemom ti aye tie kodi nkrofo achi nye kokondem homeda no na so oba no de bewe yan a ye benya problem eto de yenni ma no yenni homeda no oba no so bi kon juada obi kon de sada we no mumna sin ko heaven me nya selfish se obi aniti adeti no amba debi na mu yetiye na se oba na so se homeda no we niti obegina so e dia condemn wa e ho so yedi eti ye free ti me church am dia to mutrim no en church am say dia to mutrim say obi se nyankopɔ omma omu atan eti ye mo bra bia epe eno so dia to church members trim say yesu beba ommo obi amotre ne abrabo yes wa ma mabotre ne abrabo na me dia wuo oban so a me tene abrabo na beje me nkwa sancheche na me dia to mutrim ti wa mutrim so famu aba yes papa nyankopɔ ni ho nyankopɔ wo ho nyame baba nyame ma atemu baba atemu ma wo de botre nya abrabo no oba no gya trene ne so a wo nkwa wa nyina trene ne so a wo nkwa saa na wo me dan so me kirawo yenni ma no oba no se we di humido wa wo di humido wa wani humido ye wom oba no gya wo me dan so bu atan a eno si ade ya ho yes we ya de so ni be de tinye be hwe piko ena ma mi mu fiko o pe fiko ade o ni gotua ko so ni su bi ya de e ready for the sanka amen me cheche nyina ni me no obi eni nkasasie bia debi masem tia wani yesu kristo bae the first sabbath we can Luke chapter 4 verses number 16 Mark chapter 1 verse 21 Luke 4 verse 16 also then Yesu Nazareth asenka Oba Nazareth ayeye ne wo ho Yesu ba Nazareth ye ne wo na homeda sɛdeɛ ɔyɛ no daa no sɛdeɛ Yesu yɛ ne daa no ɔkɔhyia dɛm ɔsɔre gyina so ɔkenkan hallelujah amen uka babo no aso so gyina so ɔkenkan etu akenkan ya wie wakɔdi homeda yakɔ Mark 1:21 Mark chapter 1 verse 21 was na wodu Capernaum entemara na ya homeda ɔkɔhyia dɛm ɔkɔkyerɛkyerɛ
Ti Yesu di homeda. Yes. Hallelujah. Amen. Na se kemizi di. Amen. Na amendment no ye no. I akizu na obi kofa. Yesu akobu aburo. Obi kwasi Yesu ye kromfo. Akobu aburo to ye kromfo. Me pa chotete bra no. Emre da no. Obi aburo a wo nya mfumso o. Yesu anwi aburo no. Aburo no wo roadside. Yes. E no pen bi ma asuafo. No shira so mo re. Sabbath day. Or the child say homeda do aye ni adua no ti ye di dias ya kwaso de wate. Oh yes. Wate. Na se kemizi di na. Amen. Omi akomam. Eti u ka Bible no a Bible never can so much as yes when you bro. When you bro. That's a name red out by your economy. Nay, I'm red out so do be a bro for more. Put him pimper brony be. No, I will bro. Never when chrono woman said, oh, pair brony be. Now the good basket him now swat, not the coffee pay. Why, what chrono? The 2023. The 2023. Verse 24. Verse 24. Say, Udu Onyankubo Betrum. I'm running down and say, Udu Onyankubo Betrum. Udu Onyankubo Betrum. Ha? The Abadibi. Pimpabidi. Said you open a mean. Oh, my kiss, I don't saw. A jar, want to 12 blood so bet me a Yoha. Yoha. Namin. That's a bro rabbit one. I was a bro. Was it real a blood way? Said you open. You take commandment to away. I shall. But we say, Ghana for Okobu, we are what you are. Crossing them got. What's it? What's it? Pimpabiri. Said you open. Said you open. And Fabi Ngu dear moment Fabi basket him coffee. And the warrior. At the department to himself coming and doing to a boy brother day. Yes, to work when you are bro. Yes, I am bro. Hallelujah. Amen. How about the Amen. Amen. Omiakum. Amen. And to say quotation on the Akisu Jesus said, yes, to a cob bruno. I mean, quote quotation in China. Let me check a quotation with you. Okay. Young cock 12 verse 1 Matthew. Matthew 12 verse 1. Also, Etifia Saman. I said, yeah. Homeda say. I said, Homeda day. Say. Homeda say, no. Yes, no try. One thing to say, yes, no try. Hallelujah. And charge your born, no. And the writer's nature. And no one question Homeda say. And it just yes, I say Homeda. Can I mean God? What's it Abedimono? What's your bread moon? Yes, who confer a brofobia. Yes, you prefer brofobia Homeda. Na come to in a swia for. Now come to in a swia for. Almost 50 years, Pempa met him Mary. I don't pimper brony me met him. Na Pharisee for the patch, you don't just the pair brony. Among Kobu Bros or Mocoton. Also, more pimper brony be a day. Every, no comedy of puzzle. Na Pharisee for whom? Anti Pharisee for whom? I'm catching and say, I'm catching and say, share. What's your phone? You're I hear Dominum once on me and Homeda. And what's he was saying? I don't catch him say. Monkey can't be a David. Yes, to refer. Monkey can't David. Every accommodate no one or come or Jack comes to David. The David, yeah, cocaine, a common David Jinasso. And for what bank, and when you near say a quantum or quantum Sabbath, an answer or guitarism. 10 years, young poet, First Samuel. Chapter 21. Verse number 6. And also for no di akronkronie no who the freezes kwa kwachiro. Your man didn't now. David call as of fear. Okay. And was afe ede na wo David nim kwa was so come do no so omo kwa aso fear papa duane edi. Omo ko do omo ko to so penyin se so penyin ho. And obi se so penyin se duane be ne ho. Also penyin bua David say. Penyin bua David say. Pano hunu biara ni minsam. Why say use the word pano hunu? Mami amansa Ben's bread ni ebi nyedai. Ebi ni minsam. Ni tea bread ebi nyedai. Eni minsam. Ne mo aduane be ne ho ko. Say pano kronkron. Pano kronkron. Ene wo ho. Ene wo ho. Say emrantie no. Eno di asofo nkwa na edi. Yes. Eno use word bi say. Say umrantie no. Say metimi di sa pano kronkron ya members yi no kwan so mu di bia ma mo age say. Umrantie no. Omo akra won ho. Omo yedan. Omo akra won ho. Every emma ho. Every ma ho. The David Buyas. As you check your woman so yakra 3 days. And yesimu. Yenya oba ho kwan da. Yenya oba bia ho kwan da. Yes. Was na okwan hunu. A yeri tuo no. Na okwan hunu na yetu mpo. Na mrantie no ade ho te. Na mrantie na ade no te. Em se wotitwi. Amade no te. Amade ho te. Enchechire mu ha bia. Ye de enchire. Na kanto mo. Amade no ye dey. Eti. Anu no. Ona nyina. Ye bema. Osi wa amade no ye dey. Ho te. Ho te. Etu osi mema na ade no ho te. Ho te. Etu omu ema. Ebise na pan obiara eni ho. Na isi Jesus o. Awo timi di pan no asofo nkwa na edie. Esuafo no no na won so amade no ho te. Yes. Yeah. It is sanity there or no by amendment. Yes. So we dey do no come do obi a oni di. Yes. I am say nim or there is them. Yes. Papa ye nim or the papa them.
Ediani sam yebedidi. Yes. You go chop. Etu odi chesuan for ni fancy for na say on to me dan. It's on to me dan dia tie se bi o ka kire am fa ho. Was anase. Monkey can bradum. Sa homeda. Sa dan. Homeda. Asofo wa so fie no. Yeah, you was so fie asofo no. Omo sa homeda. Yes, sa homeda o. Na omo ni ho fo. Ye ni ho fa de tia. Because sorry Saturday be preaching. Ete me dwuma no. Asumi ni ho fo. Hallelujah. Amen. Untie babu no. Na me se mo say. Osinti wo ka che yen say. Dia ochen asori fie wa. Ochen asori fie no gina ho no. What amendment? Yes. Amendment no ya no. Munim say. Mo brohu na me pe. Mo brohu no pe. Enya for the ball. Ank mom wona woni for. Oni paba no. Oya homida wura. Enya wona ya homida wura o. Oni yes na homida wura. Yes. So betina che homida num. Yes. Etu ono che homida no oya ni wura di otimi che de ye homida mu. Yes. Ya papa wom. Yes. Ye ngu homida. Etu ankase fia de ko mu madam ha biom. Wankase fia de ko mu ma ha biom. Nam fia de ko bi ya da mo ma ni na yarisa. Come the man bibindi. Hallelujah. Amen. Sanni man eni no odi ya dai. Odi be shem. Yes. Wan ka se finya ko, mamu nsi ha biom. Debi. Hallelujah. Amen. Obi so si Yesu awu no asori ti ye kwa asori kwasi ada. Me ni akinye bia wo ho. Enam se me dia ato me church members stream say. Ye die e bedi homeda no. Onyankopɔ ba. No say well di homedo. I'm telling you. Now I know that lady is all the oh yes. Because one find you more from first way free. Yes. One find you more or didn't be free. Yes. One find you more didn't be free. For the way you man to automatic. Ebe you I will be able to see yes we James. Uncle Tra. I want who James 2:10. James 2:10. Yes, you James. Etifia se no. Muntiasa. Amana show city. O se mra na hwede. City. Na Yesu Kristo awu na mra twam a James kwotro mra wasma yeden. James kwotro mra wasma yeden. Kaba bonam ko. Amana show city. O se mra na show city. Obi a obedi mra nyina so. Obi obedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so. Na obetum back. Na be yi back afiri mu no. Wadi ni nyina ho fo. Wadi ni nyina ho fo. If say James na ka say obi kire wo mra ko na wodi ya otu back wadi ni nyina ho fo. If say de e kan say de ya tro say ensa wade the Bible na James ka ma say. Ten commandment. Yes. And once na ka say ni awu. De ka say ensa wade wa. Eno na ka say ni awu. 81 sa wade. Say wo kwaso na wo ensa wade. Na wodi awu a. Na wodi awu a. Why am na ntofo? Me mu tri ni because what tobacco. Yes. What chamas, what fail English. What chamas, what fail English. E kasala boss no. Yeah. Hallelujah. Amen. Etitie ni wa. Eti min kasa okọ me na go heaven. Debi. Obi ya homida ni wadi mra ba akoso. Yes. Aka 9. Yes. Oya krom 4. Then e fani no. Krono. Yan kasa okọ homida na just okọ heaven. Dem me ye show say me awani na ade ni edupe anya dene. Debi. Anya dene. Me so obi tie me ne. Enso nyam foforo bia. Anko so bia so. Yes. Obaba so anya boni fefre. Watwe no afirim. Afinya gopo di nya rough. Unani. Obi wure omo a. Wasasa na twene. Eniyewu obi kwa sorry oyi nyinse tugu wadi ewu obi tibi bopa contract killing so obi kokko bi ma no hallelujah eti mransem du we nyina na wa no oni a wutie mi enya die bi ewu but so what emrade do bi antimi ni so so fo na akasa na ya hengwa ewede mfa ne sankan amen emwani mrade oni se ni breba wa kwa mu a emwa tibi kwa bosom so to anya bebe feli we emwa tibi kokotu we emwa tibi bokro no oh am to be dear any brewe e kasa papa but a man for mu we kasa papa e kasa papa linki baby any brewe e kasa papa timranse mu dunu ani odofo me sraw we ni yakopɔ de be gina wiase odi be gina me say no 10 commandment no salvation o ye sofo atie quotation we ye sofo atie quotation yes malaki be kasa mi akyerɛw malaki ma warning Malaki kasemi achrawo. Mi wi amabeto aso New Testament no. Malaki 2 verse 1. Asofo na so twe. O say ifa so twe. Asofo. Hey, say obetu asofo aso. Obetu asofo aso. Hey, kwai. Afa de wa hye. Ti so obetu asofo aso. O say de obekan. Wone mu asofo. Wone mu asofo na enya. Samantie. Samusimu ntie asemi ameka. Na man fa hye makoma. Na man fa asema ameka hye makoma mu. Samudi ani monyam bema media. Samudi monyam bema Nyankopɔ din. Asafro no sie. Asafo tumfo Nyankopɔ na kasa yi. Ene. You want akasa no. Mema no me aba mu. Obema no me aba sofokuo nu. Madobe mu nhira. Obedumi sofo bi nhira. Anoka.
Anokwa. Madumi on dada. That was where we mo yompo dada. Efise dia. Omo ye nipa. Asofo ni bia ye nipa. Omo fe nsuo makoma. Omo fa Nyankopɔn mra ni nsuo makoma mu. Hwɛ. Mese moba. Obese wadan. Moba. Eti unti ase a wo ye kyedem ma wadwemra. Oso obese sofo na ba. Kese abaso ni kese ukoti asori. Unya member stand why dan. Waso aba na se wa ba bia obesu gbe dan. Obese no. Kese sofo ni kyekye boni ntinu. Wa to mra no akyekye kum wa kyekye efensen nkuma nu ba ko. What's a church member? It's your best wood in our bed. Church members in young quan. Members sabie appetite money before back condemn one church members on the toilet and on the blush. A bomb. Okay. What you painting when you and upon us up here toilet near no one would be a bomb papa. No one so no one go for toilet. Yes. The achapano. Yes, I can walk again for toilet. Okay. So for toilet. A bomb. Was in a toilet au miti bida. Mate, we say yes, so the computer word. The computer toilet aba. To be share column color toilet. Yes. And also the brush by day. What who say the bia paint to pastor anymore. When the bia paint to prophet anymore. Yes, dan anko ya mama. Kebab na menko. Ya best say can one. Was the we will do church members no so for no and no members in nyina no abusuan for nyina ka toilet no. Number one say. Now one now we member. Na se wo nyankwa wo be hu ni say. Me na mesuma ma wo de me mu na bra mo pon na suma no wo de ne mra. Yes. See ye so. Yes. Etidieti no one load check me message so for na kwatwa mabu yi. Emra na ma tunti tie bia kwa. O se me na me suma sie fa mamra ma. O suma sie fa mra ne mra yen. Na ye me ne muntama pam. Na me ye ne ntamu apam. Awrade no hye. Yankopon na kasa. Ma pam ne ye. Na pam ne ye. Enkwa. Eyankwa. Asubje. Me de ma mo sa. Enkwa ni asubje. Wo na mo bi ntwa ba so yi enyo de. Kababunum. Me de ma mo sa. Ba de yi ma so ka metimi de ade ya sha. Dabi. Shababulum, Medimam say, what the ransom do not my answer. I can move and slow me. I can find a day and slow me. Slow no, Namun slow me, Nakian Swinny, Namu Humpo, Patia Humpo, the Kudamlan Namano, no Kremlan in Medaso for the noon. Near Hunan for the noon upon to Chisambia day. And Azabia is for the noon. I should get a training on the team as for the bed teaching me an antibayanqua. Then go and send the pebble for your Sunday pebble free bonnet home. As a source of one credit, so for Yanukitani, dear. Ransom free so for day. And also for ransom go free when Mrabai, 2 young minipa. We are so for Debbie. What's the money free so for day? Nenum, at Zimbabwe. Every say, oh yes, I found for Nan's for the free one money. Mamma, the pebble symptom not the Tiashiasi. And I must say, and I must say, Napopam. I read Napopon some yo. Santi, I must say, Napopon. What you say? Mamma, go. So for anyone we are saying, Brasso for nothing. Our men, yes. Or the Brasso for anyone say, or the Brasso for anyone say, because of that commandment, I have blasted your torture. How are you? Amen. On Fantas, amen. On the for me, Patcham, when you also. Yes. Oh, that. Yes, so yes, Christo, we are sorry. One can to move back after the death of Christ. Hallelujah. Amen. Now we go to Bible. Okay. From Genesis to Revelation. For me, there were Bible 116. Okay. Question the Bible 8. What you pay? And look at them on to 4. If I look at them on to 4 because 8 no woman. Dear look kind. And on a John kind. Yes. They don't kind, and on a man to hear day. The amount to kind on a mark here day. It's your own come out for. Yes, I have some back on. Tinkaway 1. Tikaway 1. Kaway 1. I should be more to 4 walk. Yes. Homeda 116. Hallelujah. Amen. What of me tell you after the death of Christ. Yes, you get to work on. Yes. Poor quantity. I saw the only mason today. I mean, quotation. Never quotation. Okay. Hallelujah. Amen. First quotation. Yes. Acts chapter 13. Acts 13. Acts 13. 42. Okay. Acts 13. 43. Okay. Acts 13. Acts chapter 16. Okay. Hallelujah. Amen. Acts 16. 13. Okay. Acts chapter 17 verse 2. Okay. Acts chapter 18 verse 1. Hallelujah. Amen. Acts chapter 18 verse 2. All right. Kasal move money in the flow. Acts 13. Yes, we want verse 13. Page Antiochia. Peg and Antiochia. Na Paul no 2 free powerful. Paul 2 free powerful. Wamba page. Paul no go do peg. Ewo Pamphylia. Ewo Pamphylia. Na Yohane Chini who free one. Na John Chini. Esani ko Jerusalem. Esani ko back to Jerusalem. What would there? Na just be Paul mo ko na ho ye Israel. Yes. Tie mi ye wa. Paul Asia no. Omo ko Asia. Na was na one mo there. Na Paul mo there. One free page no. Omo free page no. One twemu ba Antiochia. Nim say Antiochia ni Jerusalem. Antiochia ni Israel. Ah what Pisidia. Antiochia or Presidia.
na wakoshia dem no koshia dem homeda me pacho after the death of Christ fe no mo kwati aso na homeda na fe no ya man tin kwasiada ade na mo pese mo gigi bible after the death of Christ yesu owu di kwasiada ba e dia di na pon kwati man kwati ni kwasiada also koshia dem homeda read the Bible for me was wakoshia dem homeda ekotena ase yes verse 42 1342 ebra free shia dem mo free die no wo mo stress he from of what stress homeda foforo wo meka sam kire wo bio ko kan sam Sunday homeda foforo me ye no go to Sunday na wo Corinthians na cham say jama won tiase dem is so be go to just so muti dem ho yes hallelujah amen na sika body Nyankopon na odo fo me si wo Nyankopon to ne mrantwere ye dia dan say so bi na bo wiase wo kreta ne say Sabbath day and I just say obi ne bo wiase Ghana 6 March ne dia dan say Ghana we independence yes te do ani akaya afi no then ne dia dan say so bi ne bo wiase Sabbath day yes o say ohome dia to so me you know quote New Testament what they actually yes me am side work heaven yes but you say ohome dia so ye dwuma heaven ye dwuma hallelujah amen no be akoko quotation e be music quotation but Canada and Nyankopon homeda no say homeda ye adwuma de Nyankopon tesora obo awia ya ma wo bodam homeda no obo ade mfiti ase ba oja awia ba wo hifa na begina ahwe na nim bi o he cheno adwo baka se me ma no ya onye awia bo no onye den eja oye de oye den okoso ye den oye na adwuma oye na adwuma de bia adichi wo sense ye do so ma na adwuma it na osofo mimi preach sabatamento mbra yes me te so Nyankopon o preti bibia yes hallelujah amen na so people na me preach o mo me ko gina ba bi preach a che nyame ma na edi wo meda yes ade na mo ma bible akinye ji wo ma ba o mu nti ade very simple ba so wo di ho akinye me no ni akinye di hallelujah amen I don't have time kra at all oba de man ti ase ma amen me de message de me de ma wo ne say me de medi oba what bibia nkan wa bibia me mferi na sika mizi edi na oba de mfanti ase ma o mi wakuma mu o mo nti ase ma yen kan aswa biom as chapter 16 verse 13 as 16:13 ko Lydia dwen sachira homeda duru ye no osna homeda duru ye no ye firi kuro num sabra ne ya pamwom Roman 4 pamwom me kotu kan pa obi se me boa Roman 4 sabra num ne control the whole world tina isa for nya kwa ni homeda me kotu from the Bible achirawo na sika mizi edi amen as 16 no as 16 no na tambi en she yes kan 17 no mu say Roman 4 do no mo take o mo nti o mo nyintum we yen me kotu acho wo wi ayi kakizi no to na me ka se mi cha kan yen ko Acts chapter 16 but I'm every 13 na o da bi remember we are be kan 13 okay yen kan 17 o mo de kan 13 you are be kan to okay homeda duru ye no osna homeda duru ye no ye firi kuro num o mo firi kuro num eko esuo bi ana bi se bi sa akwache se Yesu Kristo awu ade no mo kwati aso mo kwati ne Saturday no mo kwati ne kwasiada how me kase nyina wo do ye kan aba be si verse 20 bo se enye Israel ho asam no ka kasa na me nko ye free kronum o free kronum eko ba bi yesu se no mu so kronum panyimfo ti o mu free kronum ba bi isuo bi ho yesu se ye be so ho so be so ho ye tena ase no o mu tena ase ye kasa kire ma wo chia ho kasa kire ma ehia ho no ba bi e de Lydia no ba bi e fe Lydia otan o free tietia kro free tietia reading English Bible na o be catch up English Bible na read say Lydia na can't be no na can't be no more no more continue di nchiraw yenko Acts chapter 16 verses number 13 yes ni yen kan sem ni yen yehunu na me ncho se e obi disibu Roman for hayen o ma Kristo sum na ye basa nti obi sisei eti be mal proof no from the Bible morning na ho mesraw Acts chapter 16 serious Acts 16 verse number 13 verse 13 reading English on the Sabbath day we went outside the city gate outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple clothes. A dealer with what? A dealer in purple clothes. Yes, from the city of Thyatira. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Ufefe verse 16 yanko
verse 16 kɔ so ɛ yɛtɛ awurade asɛm ɔse ɛbaa sɛ na ba sɛ yɛkɔ asɔre no ɔmo twam no kɔ asɔre ne yɛ sɛ wɔma yɛ homeda no yes ɔmo twam akɔ asɔre homeda no ababaawa bi a ababaawa bi a ɔwɔ akɔm honhom obɛhyia yɛ wɔn ɔne ɔde nkɔm hyɛ ama ne wura no manya ho bebree ɔne ɔde Paul no akyi ɛti yɛ mu sɛ ɛde pɛ yi ɛne Onyankopɔn wɔ so no nko a wɔn kyerɛkyerɛ nkwagye kwan na ɔyɛ yɛn mu nyina bebree ɛyɛ Paul ahomete ɔdane ne ho ka kyerɛ no sɛ mehyɛ awurade yɛgye nkwa yɛ so gyere mu firi ne mu fi yɛsoa de piakɔ na ɛdɔn no mara ɛne tutu ɔkɔmfo ɛfa tiim na ne wura ne mu hu sɛ atetwi no ne wura ne mu hu sɛ ɔmomfa soɔ mu nya ɔma me ne mu yɛ ahwere wɔm no ɔmo sɔ Paul ne Silas akyi ɔmo ɛna ɔmo kyi ɔmo ɛde ɔmo kɔ adwa no mu mpanyimfoɔ no kɔ ɔman no mu mpanyimfoɔ wɔde ɔmo kɔma asraafohene no na ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛde pɛ yɛ Yudafoɔ wɔawu yɛ Yudafoɔ ɔmo kyerɛkyerɛ amanneɛ bi a yɛne wo kwan si yɛyɔ anaasɛ yɛbɛdi so ɛfiri sɛ yɛn deɛ yɛyɛ Romanfoɔ ɛsodan yɛn kyerɛkyerɛ ɛna so ɔmo kyerɛkyerɛ ɔdɔfo yɛatwe o Bible mu hɔ ahane na Israel dabi bɔ ankɔte aso ne Sunday dabi ɔsi yɛ deɛ yɛ Romanfoɔ ɛwɔ Bible no mu ɛso yɛn kyerɛkyerɛ adi na ɔmo nyi ntom te bi bɛn ɔmo kunkum asuafoɔ ne gyina wiase ɔmo ne Sunday ba hallelujah amen o pasan ko kan Acts chapter 18 verse number 2 every one bra Acts 18 verse number 1 koso yenma chiri no osta yenma chiri Paul every Athens eko kolonto ifa kolonto Israel dabi yanko babu yanko okay English 18 verse 1 then Paul left Athens and went to Corinth. What? Efei twa twi ni yanko no hu yuda ni bia ni didi Aquila ye wo no Ponto ofi Italy aba o nchai yes le yere ni Priscilla na oni yere ni the Priscilla efri say Claudio asha say na Claudio eye emperor Claudio why dai wa say mra say yuda fo nya fi Rome you obi emfri Rome yes one yom yi sani tum omo free Rome yes trust yanko na enam say odo mo adwuma ba ko ni Priscilla nya akwala adwuma ba ko nti otro mo nchen ye adwuma otro mo nchen odokọ hwia omo otro mo nchen ni omo ye mo ko wi aba ho tai ho every say no ye tuma dwefo na Paul ye ntuma tent or ye da onwini tent na da homeda o ka kan sam wo hia dem ama yuda fo ni hela fo gidi awani ni akumam amen omanti asiamra ofani sankan odofo mi pa chaw me sawa ni die moda emo bi na daw say Yesu wi na di kwasi da baaye mo bi na daw 17 verse 2 said the Paul tayo no ana bi ni be charity said the Paul tayo no okomo nchen homeda miensa eno mo ka transam mu nsam na se ka mezi adina amen omi akumam amen order for me sraw ami kotukote chi wejino asemi pie wa okay mama fa kwesi ada sem eme bata Yesu wo ni pacho dabi mama Yesu wo nani munya dai ena ho Yesu anwu because of osumunti dabi mama Yesu wo nani mu now Roman catechism book. Na me kind wo catechism book no nchaw. Obi a was used to be say the first Sunday church by Roman Catholic Church. Obi a nim, wo se wonim wa na opese obu ani yira. I mean ko tu nchaw. Okay. Roman catechism book. Okay. Say me boade a na catechism book no edisivu Roman for. Roman catechism book pacho kan yanko. Okay. Fa na any cover na edada. Ko So we are reading from the Converts Catechism of Catholic Doctrine. Page Roman Catechism. Number 50. Number 50. The third commandment. I say, moment kakransa. Me the 10 commandment we ba. Okay. 10 commandment no. Roman for ongo so many ati. But ne. You want to? Me pa mo ntuma kakra wa. Ti want to? 10 commandment ye di kan ne nyam foforo nka me. The toss me no nkutu owo ni bia. Yeah.
enkutuo honi biara enkutuo honi biara yes enfa nyankopɔ di nya eni agro yeah money di nkwa normal di odi bon di nkwa no fa no wodi yeah ka homeda na ne kronkote 1 2 3 4 uni Roman for ye w Roman catechism book no ti abale tanama sabe di Roman for ye na dai atum Protestants no way churches they protest against Roman no way and no we never accept Roman doctrine Martin Luther no way oh so 99 texts Badia 1450 Badia 1417 yes they go from Roman for down bomb charges man Roman for there before Sheba we na so you na Martin Luther the Bible ni Johnny and the best called German Satan na Bible Hebrew Greek and Latin yes and Martin Luther quote translate apparently be super translate ko English you find John Wycliffe abadi mi akuma o man ti asem na e mo bi nisibu no ma ko to quotation 1 Corinthians 16:1 mami ni kan ko to quotation mi cho wa me ma quotation mi wa quotation we flow quotation we ye mani nya djuma okay kan sa quotation we 16:1 u ya no be kan Deuteronomy okay Deuteronomy chapter 26 verse 1 Deuteronomy chapter 22 verse 29 u ya no akwa Exodus chapter 23 verse 19 kan yanko 1 Corinthians 16 ko verse number 1 on say there etifia sem eto a oyi koma Jerusalem ehiafo eto yi koma Jerusalem ehiafo muntie quotation we yi eto yi koma Jerusalem ehiafo awe ka chem say wo Paul ka chem say kwaso de kwasi ada tie quotation yi na me ngoto nkyira efa eto a yi koma ehiafo no yi koma ehiafo no de sadia me hihye wo Galati asafo no me hihye no idna po ahihye san hihye we deda so monya saara Kolonto fo so monya ne saa dana watwum de adi kan am say wajane humi mu Yesu awuo na wajane humi mu ekobo she hunti mumo bia anye se wakachi se ya yenhwe ne anya adosi akachi wakasa mpano so akire ye asempa na dada na no abeka kire se de ka kire akanefo se de ka kire akanefo nenso wanya asem otimu ne faso nenso asem ni nkofo bi tigana ebi ti wiase afa na ba bia o mo ntinsam yase o mo nyam faso ansam no mo nyam faso efrise adentra eni o mo gidie ni afra o mo gidie no o mo gidie na kodi ba bi ti o kansam ya che o mo ntia adentra na ye na ya gie di no eko ohumi mu no eko ohumi enu mu said you can say said you can to us makam before me makan tamu before say wale shame humi nu ebi mu say homeda o mu ndi nenso ye free wiase asehye from Genesis and ye wie nyuma ne deda to Revelation we wie nyuma deda adentra na baabia we to read the Bible baabia ye ka ede toso so no wasem ka de toso so no wasem se onyankopon homeda toso so when you testament am kind no after the death of Christ onyankopon eden homeda toso so efri ne nyuma nyina ho aha so mo ka bio se nya ye nyankofo bi mo so keka se wore hye homeda no mu nni akasa bi be ko akasa ebi be di homeda asode nti na asode ye ebi mu nti be question de bi opɛ yes senya fodi a very simple yes. Verse number 9 verse number 9 kasana min ko enna hum de die no ani na hum de die ntwamo akama Nyankopon man hum de die na kama Nyankopon man de wa hye hum yi edu obi bia na wa hye hum da ni mu ono so hum firi nyuma ho so hum firi nyuma ho said Nyankopon hum firi dia ho pepe verse 11 kokobo warning to the whole world it mum ya momoden de nianu amutia me mum ya momoden ne ye hye hum yi ye hye hum yi nu no obi ahwe ase no ye nu ahwe ase anye asode ankoto ne nkwanya dan antwene Argentina ankoto nkwatwene Isaiah chapter 66 verses number 22 23 Isaiah chapter 66 homeda ye bedi homeda osro mafuka obiam na me de dodo osina beba se osina ni foforo da ene homeda da ohunam na baba so no mani na baba kotu olumai papa on twene ntamo ntwene da bi ami ko commercial break mra yes akane no na yene muhono na washishe da so ene de wasisa na fadie abon sama shekotu ayewo the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon sama shekot Tifen will be emphasis and I know 9 Kuma you a giddy for now
noa. Anokwasemo Isola do sudie Ensu Aji trosemkwa Naosem neveti miyama yati Nyamiya sipa Nyamiya kwainwa Ewom pase Isola dosupa Ensu Ensu Ejidifo Aji Yo krom su kroma yehuda Akane no na yenimu ono Patada ya shishe krone chiwati Akane no na yenimu ono Joso ni sebe na busama sofo chimishe Ensuele Majenga brini kobi kawe ninashe Akane no na yenimu ono Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa Inaje wasisa wafadie Wawewe dunia Wati Ebrena wiedo minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chosem sia Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wati Oka wabwa Enya sorry bia na ya sorry ojidini Hallelujah, hallelujah. Amen. Get over there, Nasi. Isaiah chapter 58, verses number 13. Isaiah chapter 56, verses number 2. Isaiah 58, verse 13. Humidadie paso inshira. Also, humidadie paso day. Inshira. Humidadie paso. Udi humida faso abenya free. Yes. Cause where? Sawu sanka una humida. Ose sawu sanka una humida. Na mi da kronkron no. Ose Nyankopon se edane eden. Kronkron. Odofo ye ni ma ye ho. Usanka wonan homeda ye kase sanka wonan a dan man komi amadwuma e kwa sorry. Yes. Amen. Amen. Unim ye dada wenya de fufuro bia sanka wonan e wo wadwuma ho na fa enan no anka wo de kɔ fiti shop akotutu ya boss aba obo no fa ko Nyankopon fi na ma Nyankopon hu ni se ne hu me de die no on kan ko dey Exodus say enyen senchene meda ne ntem. Exodus chapter 31 verse 12 yete rade yasem ti bible humidadie o se humidadie Nyankopon ka kire Moses say ko so ka kire Israelfo na ka kire won say me humida na ena omunie na enye me ne omo ntam nsenchene ne ntam dai ensenchene omo won to aso nyina won to aso nyina mu di besi ne eti eye sign bi eda ye ne ntam odofo papa ne eba ko meeting onwi o Debbie onwi Debbie eti dance and chene down in ntam fe one day ma be preach about the seal na be chero Nyankopon sa ne eden ya be teachings. Yes. Amen. Amen. And Isaiah 58:13 say Sawu sanka una humida. Na mi da kronkron. Na wo Nyankopon ti ode bodo me da kronkron. Wanye de wo pe. Me da kronkron. Yes. Enye obi ada wo. Debi o. Wa nti ahafa to tim Nyankopon wo da. Yes. Ti me wie na kokotu da. Masama kire. Me da kronkron no ko. Wanye de wo pe. Wanye de wo pe. Na wo fra me humida se. So you wo frɛ ode me. Me humida. Wo frɛ me humida se. Eni gidie. Ni Awurade da kronkron no se. Da kronkron no se. Da ese eni die. Da ese eni die a. Na wodi no ni. Na wodi dani ni. Na wamfa wara wa kwanso. Na wanyo de wara wo pe. Wanye de wa wo pe. Na wanki kansam a. Wanwanka kansam hunu. Ena woni be gye Awurade hu. Be gye otumfo ye ho ho. Mema wa fa asase so sonson ya so. Mema wa de wagya Jacob japade. Every say. Mi Awurade ano. Yawe eno de nano. Aka. Ahye wo sa bowi. It was sana no da ben.
osana nda ben e mo bi kan che say yen Gentiles there yen ka ho obi kasa ase no be how yes. I mean kotu Gentiles asem no so nchira wo yes. ye ka ho bi yes. ye ka ho bi 56 verse 2 Isaiah 56 verse 2 oseme nka say enhyira no da sani oyo ye enhyira no da sani de mi kan oyo o mo adiku ni din ni onipa ba okura mu din enso ase enhyira no nipa oye ye ni ma de ko eni onipa ba okura mu onipa ba oye dan okura mu onipa ba okura mu di odi homida na wongu hu fi na ohwa ni nsa yes number 7 the number of perfection a perfect number yeah kasa na me nkwana ni mama number 7 no ko di odi homida na wongu hu fi na ohwa ni nsa na nye boni biara no na onanania wase wo ye mamam ni awudi ho beba tewrade ho no abeji nyankopon adia e ma no nkase enya wosime nkase tuo ne rade betumi afiri mam ye mamam ni me nka ho na nya no didi ni fa so be na waso na mai tutu ni so nkase wo yi tutu ni so nya ba bi nkase hwe me de wiye me ya mamam ni me nka ho na se rade ka che tutu fo ne ka che ye Gentiles ne se wona wodi mi homida genta mamam ni bia wo so di homida no wona waye de so mani na waye de so nyankopon ani na okra ma pam mu na mu kita nyankopon den apam mama wo mi fie ni ma fasuo mu afa fasuo wo so ni bia tra mama wo ndi a eye sini emabani ni mama ye che mabani ni maba ya dia wo rentwan chini ye ntimi ntwan da na me di ba ma wo yes wo se we etwamu da ben na ananafo nso a mamamu ni a waji Yesu adi wo bata Awurade ho wo do wa beta Yesu nya se wo de besom no se wo besom Nyankopon na wo do Awurade din na wo do Awurade ni din no na wo be ye ni nkoa no na wo be ye Awurade akoa no obiara obedi homida na ngo ho fi no eni wona wo kra ma pam no wo na mo kra Nyankopon pam me di wo meba me people kronkron so mema wo ani age me mpai bo fie mema wo ani age o ni ba bo dai fie o nkasa mere hallelujah amen odofo Mark 7 verse 7 and asori akoye say dia asori akoye ni Mark 7 say asori Nyankopon kwa wa church some ni pastor ya church some ni pa na ahye me for say and aye ni say nya hwe maje Nyankopon ahye and maje Nyankopon ahye na to nchan and na mu kura ni pa and mu ni pa tete sem mo ya ade me dia si yes na ba pa 3 so yes amen ko commerce me focus aba okay ma beto aso amen into Nyankopon so owoda yes oba Revelation 1 verse 10 Revelation 1 verse 10 kwaso na mi wo honhom o si John se na mi wo honhom Awurade da no eda no obi say Sunday o si na mi wo honhom dai Awurade da no o pa ko ka say ano na say ani nche wa say 58:30 best matter o si humidadie paso nshira sa wo sanka homeda ona homeda ko na meda kronkron o si Nyankopon bodi say meda kronkron Nyankopon ayedai owoda Revelation 1 verse 10 o si na mi wo honhom John se na mi wo honhom Awurade da no Bible de Babado. Hallelujah. Na mo honhum Awurade da no. Oba friends Isaiah chapter 3 verse 16. Isaiah 3:16. Isaiah 3:16. Wo dey tia se bi wo. Verse 16. Wo se ben ka say. Wo se enenso twem. Yes Saturday twem no. Awurade asem ba in chance. Odi pa ba. Awurade mi akomam. Amen. O man tia se mra. Amen. Me pa chaw. Hwehwe Nyankopon ahenie no. Yes. Ne tie ne kane. O de ahia ho nyina be ka ho. Esraw. Uji Nyankopon dia. Udi na asem so. Yes. Na mpa chaw. 10 commandment ka ho. Hwe na di so. Yesu. We do. Eni ti na obi. Ye de be hu so we ye trini ni, we ye de boye ni. To kan the book of Deuteronomy chapter 6 verse 25 verse we na. O se udi mna no so a. Deuteronomy chapter 6 verse 25 verse 25. Si ye hwedi mnansam no so. Si ye hwedi mnansam no so. Said Awurade. Ye Nyankopon hyan na. Ebe me ya atena na ya atena fo. Yes. 0255 055 955 26 86. Yes. 055 955 26 86. 050 76 93 0. Frame. Hello. Hello, Papa. Yes, sir.
Good evening. Good evening. I'm here to be a town. And council. You really want my money at the far. Amen. What takes me over say I'm fat. I'm going to be a train. You know, crap, and I'm a bit trying. Amen. What give me my papa will be about Tanya money must be paid when now. Oh, Akoboka. When I buy the price, young Catranta. Amen. I never found a person who got a crown and say, no, me won't know Babu would you, but the name to bet me up one here. Me too. I was so many there, and Babu, and say the about me a decan, and I was near to say in a womb. And so a day, you know, say, yeah, I died this kind of Eduarda, and I said, brother, no, means me who said, there was crystal, you are, this Mammy go to a dear Chilawa. Mammy go to find English Bible and Menchawa Debua. Menchawa Debua. And your Bible in your go to this. Mammy go to Bible for in one Bible. I mean, go to Minchila as is here. Me go to Luke chapter 50. Yanko, Maunya. Okay, Luke 23. Luke chapter 23. Luke chapter 23, verses number 50. Verse number 50. Koso. Nashe. Osishe. Obere mebia. Obere mebia. Your friend Joseph. Your friend Joseph. Oye bedwani. Oye bedwani. Oye ni papa. Oye ni papa. Otene. Ono die. Wan pro wajina ye. Eno mani ye so. Ofri de krobia. Your friend Arimatia. Ono anso. No chonya nkupa hini no. Ono ko Pilato nchai. Eko se Yesu funu no. No okoyiye. Otechiri nyuram. Koto eda. Obiama bo waso pen. Anase foni bia tumuda. Na dani yahusiesie da. Na homeda reben. Ati wanu twini yisu ahusiesie da. Yanko kan English Bible kan for in one. We are reading from the New Living Translation. New Living Translation. The burial of Jesus. Now there was a good and righteous man named Joseph. He was a member of the Jewish High Council, but he had not agreed with the decision and action of the other religious leaders. He was from the town of Arimathea in Judea, and he had been waiting for the kingdom of God to come. He went to Pilate and asked for Jesus' body. Then he took it down and wrapped it in a linen cloth and laid it in a tomb that had been carved out of rock. Good news now. This was done late on Friday afternoon. The day of preparation. For the Sabbath. Okay, as 28 in this one. Yeah. Yes, sir. But that's the file. Oh, my Over Genesis chapter 1:3, Genesis 1:9, Genesis 1:14. Okay, okay, that also that also miansa, that also 9, that also num, that also sia, that also song, that also song kwa no tuni di homeda. Etia Genesis. Okay, Genesis 1 na ba, ubenya this no. But nicknames ni there. A Roman for the nicknames. Everton din Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And yes, you're tuning in your chimu, a quasiada, Dedicano, Eduarda, Efreda, Ukwada, Yawada. It's the nicknames. Okay, so we were so Martin Viat and I did one better catch up to what I say. Me and Casa Peter, they all think, and anything I'm a 4 Bible school. And so my wife said, you could see no Bible school in no, we could try and one because they start to kill. But now, they fact they do or never do water. Amen. It's meaning, maybe Beneza no Watama. The better coming in do what Tiana, Babu, and Sana. Who need problem? Why? What is? Who need problem? But by now, they are sincere women and Tim Koi. Now they're cost for me. Hello, okay, Martin. I should also, Bye. Oh, could you ask our Bible school? I do see because Bible school 3 months. What's my pass? Ukokunya mema. Hello, Apostle. Yes, sir. Hello, Apostle. Yes, sir. Asunye Council. And council. Within the Francis, me free attend allotries. About some Bible saloon. I shall, Apostle. Never know. There's a demo can say,
Yes, some young couple, and then no crowd, and every queer my or so, you know. And also, what you throw. Yes, some young couple who in Kremuna, hallelujah. Young couple was some on whom in Krem, young Hebrews chapter 11. Who young couple that? Apostle Babu. Very good. Kind young God. Hebrews 11. Verse number 1. Verse 1. Na afi. Gideoni adia. Yeni da so ahotoso. Eno no ma yehu adanse. Eni ma yehu dan. Adanse. Anse yedi wa yehu Nyankopon da. Esu agide di ohunhum eni edidi na asem so ti na asem yedi so no. Eno na kyese yehu no so no. Ohye yen se yeni na yedi gidie eni edi na asem so. Na asem ni yedi ni so so ana baji yenkwan yenkore de bi wo eye 8 verses number 31 John 8 Koso verse number 31 Oso dan Jesus yida for agedi ni say Samutrama sem mo be mesuafo am mo be hu ne kura no asem nani that commandment ni asem no Samutrama sem mu enua wanua ba mo ya no kwafo yes hallelujah amen no what say what mo huhum dan no kulam na mo wagina di na wia dia wonya no kwafo da bi huhum ni kwa eti enkobo kro no Wama uya no kwafo yes eniawu waniawu uya no kwafo na mo nya kwadi awu pe wagina di wo huhu na so di atra Yo, Apostle. yes sir Let us amen Miss Pedasi amen Ojira subami Hello. yes sir Hello. yes sir Apostle Pastor, good evening. good evening Kata don jenka. enka uso Wabe. oba de na abin Apostle Wabe. oba de na abin The pastor me give you evangelist. Apostle me kasa mo masole. Na me desire to we church as Solomon. Woman say na papa na video. Yes, Sunday ya do de me film about memory. oh And I'm saying kakra. very good So we are here some dia. Very good. We are diverted. very good As you be as the papa we think ya mbo na msebi. yeah And ya sema wa na campaign. amen Ente papa me no me gusu ni mo prigidi ba papa. Si je ma je se me pesa me de ma so de pata o dia no. amen Na be boku si do me hona papa me show branch ma. Mo ba. Uni problem No ba. uni problem ubaya me gadom why me gadom why me presa wiasi bia me di mechi David me presa obetimi aye nko me gadom why Metro na yakasa. mate Me de ma so na be ba ka o dia no. uni problem Ya ye ji on. amen Everybody inshira. obadi inshallah hello Hello. yes sir Hello. yes sir Apostle me pato. The person me disaster. The baby who says Sabbath will. And Jordan na say Sabbath will start Jordan and Abnada. You say yeah. A better person son ya member. The baby me very good Leviticus chapter 23 verse 15 Leviticus 23 verse 15 ose dan monkan enano ose yankan enano efiri humbe na chiri da Yakopon no board days no ono no ache be yankan to free ose yankan to free homeda ne den na chiri da etu we say homeda na chi ne ho na Sunday ye den anything no broni e dey red we color na so aye ne red yeah Sunday ni aye ne red first day of the week it was yankan na nim free da ben humbe na chiri da na kan fi humeda na chi da ebe ya da penso ebe mo ada penso no asa benya the 7th day na just end no asa start na chiri da no 1 yeah na asa the pem 7 na end no asa start 1 na the pem unya 4 wenya 1 month yeah amen eti humeda na chiri da en na kwase da eda eti be ka Sunday ka se 1 obi em say first of the week is Sunday yeah Sunday 1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 Friday 6 and Saturday 7 yes I end yenya that to so no ni ya start there 1 sa ya de ko ti Nyankopon ahye dada to se yan kantum free humeda na chiri da nti humeda na chiri da and the Bible say ye be declare national Sunday law etewiase nyina sa be declare ama ya besesa no am ye the first day of the week na kwesi Monday yeah na Sunday aba be ye
Sabbath day. Enye da. We are sir. Why is Sabbath day no? Yeah. Yeah, some. But just what dia here. Okay. Me da was your body shira. Papa pato mi bisa question papa kan. Me tie wa da room microphone was nti. Me tie. Mi pato mi yes mi bisa to o ma no tie asia na. Me pacho me hu ma me. Aka nti mi ya mi sira. Ko ti ya mi sira o ma me pa. Eno ya me tie a na mi su egu mi mu se me ma me ehunu de be. Na nso bi su a me hunu me ma me a enbia na kadwuma ma anye. Eti no me di acheche me were. Eti oba bia me ma me. Eti mi so oba de ya madum ma wo ma. Ti me di omu nyina me ma me. Me yeri so ye me ma me. Me pesa me be fra wa so na me bisa se me hu sa mo de popula kwa so. Eno so no ebe you preaching me you be me preaching with topics eti bi so uni problem akokra ebe to ma o hu ba ju say from why eti na ma baby e da don na why amen o shira so mami amen hello mami hello jamba jo mi di jo sina mtakasi tatu amen da yangu kwanza wat amen yangu kwanza mali yangu kwanza tena moto hapa usona meso pa amen yangu kwanza hapa uso ama meso ni mabuni ya yangu amen da yangu kwanza yuko wo amen 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 Mr. Yangu po say mami you fa hu me mami mo bo mami man be bi tra mami papa kwa brasa so about the insurance mami about the insurance no nyu akuma so ade ma why amen amen hello the dynamic preacher good job phobia apostle apostle ya uboji da wa o jira so mami and that was one my home from what the near jam amen 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 na madam beat me ja o bi satin and some okay you know bible no you know bible and you can never small be me phone to na wow wow ya tell me one year o sit apostle ya kwa nti something we be that oh yeah sebo that same way you know bible no kwa so ya me so food me ka me there ordinary power collection yeah just one yakupon shira wa amen amen na ene oh Roma for bie wa you pitch na ni su yi pa amen omo catechism na pa bie preach na ni mo bi sa mo say which day is a Sabbath day o ma Saturday ni we na mo pa sorry question na about you we dey ko na e sha mo me ya sa dey no bani amu di na mo amasa dey be se mo dey apostle pa o we dey ko na sha mo me ya sa dey wi di mo amu ka se ta pe ere ba na mo amanta hu bi da woni we amu di ni mo amasa dey ati mo hu ai asebo me di do ma tete ndi mo ada ho pra e mo wa ba se asebo ku na no bi ti o se emretwum how me ni mo se just do ten so mo kan dia ma bo se mari hesiti just do ten no New Testament so ko ka mo se Old Testament retwum but just do ten so New Testament en ntwam James su di Yesu no o se mari hesiti no wa ka se di obedi emre ni nyina so no betum ba ko no wa ni nyina hofo ono do di o tumu ba kro kra di hofo ne mo a ma condemn ni nyina ya so mo ke mo nyina kra o di adi afre dia me se apostle ya ko ita papa o jira su baby ye gana fo ni ma ye se gana fo de be no ma ye o ba mo staki so mo ti o piti se do mania ba mo so a se o mo chiji ni ba ya ko po ita o mo wa hoden ni dani de nyina fa se pase de ebre o babu reader so ya ko po ita na me ade ba ko me pe o ho mani ji o kran se obi bi sa question on got all for rabo. Our friends on an way quotation. Wait and get. In fact, what I've been over there now. Miss Sayam, so on cost one funny genius and a day. Come on, then factory. Oh, she loves Mammy Babu Casa. Babu Casa. Hello. Yeah, hello. Yes, sir. Yeah, Tata. Yes, sir. Yeah, shalom. But
the people from Katisa, I am afraid. Okay. My friend, I cha, me trade you and two. Who's that? I am a domain. I'm so, you haven't given in Hanum, in the mission online. Now, I am a domain and make me room. If Western. Semi side and my chair, with the more 18 at the fire battle. I am a car, only you the night come as can you need satellite platform. What search you on satellite platforms? I wouldn't. Mamma Casa. Mr. Wadama, Mamma Casa Catarity. Searching what digital platform. And I found out one. Who are you? I am free. No way. I do coffee area. Do coffee area. Oh, a bit more. I digital. A profile. T2 decoder. Yeah. Oh, the old T2 decoder. What? I'm TV decoder. Now, so you make a digital woman. Me bacho. Okay. Matodi ye ni ombeka sawai. Why ebinya na bia wo na wunya tinya botre. Why? Me say wa because me dem your sofo, medjuma me ye ne Bible. Who be some say bin quotation wa metimi ayama. But me nim digital and satellite ade bia. Why me say wa dawruma. Me nim digital baby amesra me dey say me plug and play better me no ano it be say oda room you want e wadwuma eti eni o e adwuma no be kasa me kasa ni omo hwa me nti no me dey me say enkrofo chi area on te ni obi a na echi de na so no kakra krebe why ti dey asemo so yasene hello yes sir yes sir hello yeah bacho udin the friend just say bacho ni baby akasa free le kasa free type okay person din kan en council Commandment that sort of no there that I'm actually mukitem amen na asori am economy na like that sort of be almost 6 years na bitiu no asma bi aba na so so start ya so amen the person man direction ni ko do am sort of no na mitini baby branches in the doors but be headquarters so me wo awohye nya market but Accra the branches in the doors be brave it ye bomb pa say the say we meet kwa ye be kasa meba uni problem mate uni problem why obadi shira obadi shira ye obadi nasi nyankopɔ ba onyira da asabne ka no nko a otisa ne papa frɛ no oso tini hwi asem prenson eso ni nyoba sɔre hello daddy yeah mami hello daddy yeah meet you mami good evening. Yeah, good evening. I miss you. I want to tell you, amen. Yami. About 2 weeks, I try you line. I try not to more than 200 times. They say, "Be you, my super prophet, you are so day." And they say, "Who can say who help it in day?" But I was saying, "Messi who can say when you me who help you also be brana akate." Let me see my brother about 2 weeks now. And don't find the inside line because then now. Oh dear, yeah, auntie go. Oh dear, focus away. How ni unko? Yes, tiko se. That is so. I said, Miss Mafono, this is for Santara about 3 weeks or a month now. Then now we see about the calendar. Yeah. I'm not make fast. I'm not trying to make count. But it's a payment baby. You need to your payment baby now. What is it for? I always say. This no center AC on the 28th day. Anything like 30 or 31. But here lies the case I am going to say on the 29th of June. There be a fanwa and problem be no February the end problem on. So no be konya 29 February. No be the birthday a year had got this thing. 4 years because of leap year. Eti Mr. Wakala and me be church mu ye. They are very important ni a day and night. Say be I will be make us say a kobo no watch. Okay. According to the Bible no a Monday. Okay. Ye born on siapen ye see Monday. But Roman calendar
you use in ne I Gregorian calendar be catch la we say just at 12 o'clock and sana yes Monday. But according to the Bible I say day is day and night is night. We're dividing into two. Genesis chapter 1 verses number 3. Or no pie high sumunum. Over John chapter 9 verse 11. Or say day ni kita 12 hours, night kita 12 hours. Day ni start free and upon onsia, kopuma ni menonsia, no anya 12 hours day. Na night na so as started from 6 to an upper 6 night. It according to the Bible no was na dia sign, na dia chi. It is Monday, Baba. We can meet Monday night. Tis our day, and Monday night, and Yawuramuno. According to the Bible, no, how many hours? 2 hours. But 1 hour in Tiasia. And Tiasia went Tiasia and say, Obroni to AM and PM. The AM will not start free and up. I am matching. Yes. 1 o'clock. And on one friend AM. Now I bet end day, I was 12 o'clock. No, am I 1 PM. It in about 8 or person or see night in the we see night in high yes and with the above with your magic now follow Bible principles with the better money et bebre no cradaira sa topic and ma beto so et me pachow oh akwala sa time here according to the Bible no hallelujah or your bar your fana joa or your bema your fana kojo munti abrofo no. Okay. Okay, that is important. When you come in 29. Yeah. Yeah, moment. Yeah. Day and night in a year crada and patch out. Day and night no and a year crada. Okay. And only very important. Okay. Normal, 39 craft and 39 on Afako. 39, 32nd, 34th craft. Okay. Amen. Amen. Hello. Meet you. Meet you. Okay, for one moment. Hello, Daddy. Yes, sir. And council. From the time I met a Amen. Na kintu bebre sanya meta opportunity ni enti ni statu feel na ese ni agi enti ni te wo chia konfa se ne be a me nya ben fa ye mompa ese de sinse wi o beti akona president be ma ye kwan se ye ntimi hia e bia ye bompa ye na mo Tuesday ye be ye teachings en na kira bosum day na so ye enti ye hwe free wo kira kodi e besi wo Ghana Fiensia. Amen. How about the age like? You know, you wouldn't fear, you have and then they see it in Nana, President Nana, or Chadua, a brother, or a holiday, a brother who got a yawa del corner. Yes, if you are calling Yango Posi BBC, TFA, would ye be I am okay. Colonel Fashion Como, would be Nechi of a mouth to what? Yeah, Colonel. Obi se man hunu erade see and na a friend say fi o kon figure the eye bi onko ye figure na beto ye fe bi mbeka obio oh ni nansa and they shoot to call 800 yeah Corona me nyabu poso me da o me kada hello that is good evening and then when you are for your friend is still am South Africa utrigwa oh, when you had you the way you do, Amen. We follow you to I'm a public my put to my pop and down practice and you can start for the Amen. Bye. What did you don't want to Monso Massene. My number is 0242327172. Na meet him not Tuesday, meet him not Thursday. Box na me bank was support to me. Support to the word of God no. What your mama sorry cry support to unye bi betia sakana dwene. Eni be bia wontia se be bie wontia se ani. Ema ade bia first ko bitimi move faso no. Wonya me mema de, there's what me move faso biom.
support. Amen. Hello. Hello. Mami mpacho kasa wadaru. Hello, Dad. I'm trying to get down. Enka wo so bio. Okay, me, Mami. Successful. Yeah, Mami. Mami, where dia? Ola ni munyo. Jina ye kakre. Yeah, kose. Land the watch ni obi guram na otekosa e na me yama no. Yeah. I say kura bi asika. Etu ni aka say na e call no. I saw do bag gosi fi na sende. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir, Pacho kasa udi ni baby kasa free. Pacho kwani Gideon. Me tie wadawruma. Mata we many aju ho pa tele ba wa sole. Amen. Many aju ho pa. Amen. Mata ko so aka no kan say. Amen. Ko so na bo mo tima yen pa. Amen. Sister, you wo me. Me ko asole bia meninge. Asole bia me timu bia no. Omo picha na te. Omo di agro. Nya dia okrape. Me no ka say me kwa asole. But omo me kwa asole a nsema me te no. Like me feel it in your more, the person make it be more than that. But me start to say me tio no Ukraine. Many aji papa over. We crowd e teaches TV kekeso no. E bonya me pa ese. Hello him kasa. Mabua for boa de hram. E bonya me pa ese. Ya le bi fio na me wa be sum pa. Amen. Bon pa pa say ya le bi fio na me wa ba be sum. Amen. Oba de be shen wen monyam so. Me free man ya ablekuma. You say free ho e ba ni de mo wa. Ai. Fi oba e contest. Na ba ho di ya. Amen. Oba de ya duma na ya lift say ye nhia. Ye be na nso obi ate. Why? Na rules bi omde ama yesi ye mfa nya gbe de be ye adwuma. Oba de nhira obi biara. Maboafo. Oba de nhira mo. Muntom hungui. Wote wo unka nyame asem enso wo ka nyame asem because of the sponsor who sponsor enti. Kitua bi enso. Ye pompe kakra bi. Do beti bi aboa. Me brofo amekani ensatiable are not equal. Ensatia nyina nyepe. Me brofo no. Insatiable are not equal. Nti insatia nyina nyepe. To bia woni fam de kakra beti bi support. Bien spreading the word of God. Na yakopon ma. Aseti awia omo. Oba de insani omo mfiri omo. No one nso atwero konko no mawura nyame mu. Nanso nti ase ani mu no. Omo nti asem na se. Rodi mi ni mani. Hello. You better for one. Apostle, okay. Nobody does. Very good. Now, you are not the person any particular conclusion. I ask him. Bible, no, for a general tribulation, Ayamara. Oh! Ayamara. Oh, and keep up a person who say answer with a Bible, Yamara. Oh! Wrong. But what you know why I want to got a full deep pretty much chair. And I don't know when you pass much. The Bible, not a look at the American Liban. Into the double to can be radius was a kind of cat. You're the one genius. Amen. The one genius is Yano. Amen. Oh, that because of so much or India. Fine, 1 year is more from last year. When you know. Correct. So, and the apostle minister, we are okay. They are what you are for the key. Oh, yes. Because you won't spend more than my two cousins. That's what you can be appointing every year. Oh, yes, I can yampa. Do you want to be a pepe? Yeah, what you never saw it. Amen. Amen. Ojirazu mami. Ojirazu mami. Lonye wakuma so adie mami. Nobody does it. Hello, yemfa last one efe yenko foreign. Enro omo ntimi amem enro de 2 year akwanti infinity omo ntimi ama. Hello.
Hello, good evening. Good evening, Mpacho Wadalma. Hello, Mister. When you answer, Mammy? At your program, my shaman, my follow, my life will teach me very, very much. Amen. I'm very with that. And you hear, I'm on fast up when you baby on the United Show, almost women. I'm asking, say, when I am moving here, and I say, only a chicken. We would be saying, Uncle Paul, to prepare. Any beer that also for your because near beer who be your boy. When it even being free, Hancock, Kadish. And your mother who know, I be a kata. Yanko Paul said your person who I did be no person be a channel, will be a change, be a channel. But Oman Casa Tin, any Amutu and I almost I don't know. And I mean, they were knee, who I need. I do who die. Babu Echi. And you be anywhere, Babu Way. Oh, yes. Who when you know to Babu was ya? When you need to enter our quack. I portray. So, yeah, we shall. Oh, shout, Mammy. Amen. I'm so feeling Nipra agreeing on life. Ediagro. And that's it. Yamin show, not Poswana. SNE kitchens now, almost and almost follow my view. Mate. And decided a demo. Mate. Over there, some come be no master, dear man. Yanko foreign. Yanko foreign. Yanko foreign. Yanko foreign. Yanko foreign. Yanko foreign. Mona man no my yenti also for AGYEMANG. Habat. Mama yenti also for AGYEMANG. Nese ne hintano oba betraying na hintano oba betraying na hintano oba betraying. Ite mama yenti also for AGYEMANG. Na hintano oba betraying na hintano oba betraying. Ite mama yenti also for AGYEMANG. Papa, hello. Neso nsem hwehwan wo da betraying. Amen. Aba me yabu hu se ya to Nyankopon asem ato akine ba bi kura. Na yana yankase yanam yakwan so. Na ye na ye pe. Wa betray homeda. Amen. Ewrade e ka asemi. Oso obi bia na obesanka ne na homeda. Na onko ba bia no bedi homeda no sosoro. Obedi homeda no konkron no owo nhira so nko bi ode be man. Wo kan Bible quotation James 2:10 so you be di so be di emransem nyina so no otomo ba kompo a wadi nyina hofo na emransem ya wo yi ba ko ato akini Edward say don no obaka kire say frimi so ko wa wo ye na entene frimi so wa wo ye na entene wa ebia wa di emransem nyina so no ba ko po James 2:10 o mo mayan kai o edidifo James 2:10 so obi di emra nyina so no otomo ba kompo a wadi emra nyina hofo Mama yanyi da ho nefri Roman Empire so deceive nipa ba be do sambre Papa Isaac Germany non-cashing phone Papa Yankopon hia o ne we wakenkan fo na Awurade ento mo nkwandem yen so yegu ahoboa so ye baba aboboa Yankopon hia o hia be pre don je wakoma so ade ma watwa nyu na me dedodo ye we dey here ma studio pa o Apostle Germany enenwumre Germany Yehowa eni nadom no enyemo kese bibre enokreni homeda wachechemu afedie mateme ho ase bibre na ansana oba beye satichinsi me brother bi wo Israel menene kasa emse ukuya dano anaya wadano mu baako ena mi bisa no nkomomu na mi bisa nse Israel ho no nti omudi homeda ena o kire mu se eho ebo 2 o'clock a Jewfo na nkasa no omu a Jewfo na nkasa no 2 o'clock no bia atoto ne storm Friday 2 o'clock omu mabiem kosi the next day 2 o'clock
enwumre na ewia na koto eti ena mpanimfo no de baabi omukoko hia no omumpie obia nso dum ni phone sada no obia dum ni phone untimi mfrɛ no ena baabi ombekwa akohia no nso si omunwie de omoye ama awurade a omonko baabia ena mibisa no calendar ose Israel omunfolo yenye calendar ya kwasia de dwada ne yi dabi omuwo omudie na ewo bible na dano na wo kyerɛkyerɛ no eno ena omudi ye adwuma ewo Israel eniti wasɛm na last time bi uprichi saa eyi no meti saa eyi wei ewo me brother ne ho kana mso wo ene yato ye ho atwene eniti trusem na wodi mayen ewieye bree mu no eye nokre mu nokre trodo eti obi biara o tie wo no ompa ne ho achi me se me beba Ghana me ba be bosu me ba na wa bomesu after lockdown yi me ba eti me nyati date no pepepepepa me nimi maami bi ena eba esiesie ye ho ye ba na yaba be bo esu if you say ehan no yehu eni tie beba yehowa enkoso enya okese na nadom no emroso emamu nyina Uncle Benson mit damasi bye bye Uncle Benson obadi nshabebre wadi nshabebre hello ni bebe bosu nyi Christias nwen kan bebe no apoafo nyame hira wate onto nkwam oma nkwatenten na da bia fa asem no brae obi mani o esi enura na minimi kunu ka teachings na baye no ho asem me ka che ne se me kura me bible no mini no menti ase se emransem duni nyina yedi so na baako pena ye heda ne de yenni eno no so menti ase ni onu so ko tu bi so menti ase na ne wasande abetu sui mi shira wate wu biye yenom yeni mi shira bebre ai shedi Manchester obadi shira stage obadi shira bebre. Hello, good evening. Good evening. Apostle. Yes, sir. Yeah, can I say, me question be ebusa about teachings, you know? Me too. Eba efa homeda ya ye ken. In fact, me nye be a me som homeda, me som kwasiada. Okay. But to teachings, you know, me ye nyantiase mbi wo entiase e wo trosen ni mu a ababa ye ade foforo amaye na so e wo trosen ni mu na ye nteye. Okay, my question is say me wa kontium na awo se me som homeda se awo se me som homeda e tobri bi a adwumam yetimi ka se me menda we e bia ahokyera aba adwuma ma na se bibi nti awo se yetu ye ho kye na ye ba e be ye adwuma me menda enu nti se me fan se ma ba be ye me menda esum ni ana me menda kwanwe me ye okwanwefo a na se Saturday me koye adwuma eye mfomso a na se mfomso die bi anim eno ye ade a ekire ma adwen kakra very good nti se nkiremu bi wo ha na mo de ama mete TV ni ho amehwe that's na make us kakra bi nkire wa ye homeda die no fan se wo adwuma no nhye wo se Sabbath bia bra adwuma let's waje Sabbath wa hye wo se Sabbath o ma ma sore waje wo Sabbath afunsen ene so kopa adwuma fo na we but wo adwuma adwuma no gye homeda tum debi won mo a utinya kwa kwa sore ana debi asi bibi asi eti bra aha no bunku ntayi wa onji homeda ni nyina mfiri wunsam o aha na man kofo bi no muntinye ma bi asi yo munwe ebisa wutimi yare kura wo maami obisa ni maami yare da hospital one Sabbath go mo timi kwawe no chese ese wuti amendment itini esi ehunu esra so de no ye hunu hyehye se no ebeye o man no so se na hyehye de tie etu wo hyase nko ana me ni o hyase me nobody obi enu obetimi ana wo hyase nso a ensunsunya dantam yeah wo hyase ensunsunya dantam ma so ni doctors wo
nya emergency no se wo me denti da bi okwaji ni pankwa ena yesu ye na ma papa no yare no o ma no so di osane ya first thing can nim but say abeshem ani na me bi mutimi gira so a o mo ni che ne homeda no bi ntimi ni na say ni say masa ena wo yensi ebesu obi asu boba obi di boabo obi di boabo no bi ma na yi odofo ati se dia kwa so Sunday no a eti hanma be yi teachers efi na be kire ho bi da die num se ni fa so di very good ayen kire ye be kire oba de man ti ase mra no mi akoma amen me pese be ha me ho quotation bia ahankoa no a full topic kwan ben e de se fa so etu bebu ade no nkonta into kind Acts chapter 5 verses number 20 Acts chapter 5 verse 29 yeti obadi yakopon asem etu no bebu ade no nkonta Petro ni asomafo ni boase ya kache wani asam ni ye be ma wo no esese ye tie nyankopon mum ese wo tie nyankopon mum ese wo nipa entu bebu entu ba verse 4 verse 4:19 Petro Yohane boase wo se etia wo se dan se etre wo nyankopon ani so si ye tie wo se nyankopon nipa ni se nyankopon wa mumu ho aten bebu ho aten ansa bewe adwuma no pese o mo hyeda na o mo di anase bi pa na asi tu bebu ho aten se da bi ade we emergency man kwa ade no nyema be sei eti enkuntabu o hye na o hye ase ti ade ne ba ti sabe ase ba mpanyifo obu no men petu nkasa ni ntu nya homeda ni etwo enyuru wa ye mpam ni jokoto Debi ube de hu size no cause who the type of etwo eba yeah no papa bon dross etu de asam kono a obi bisa asam we ya anu ye ni se wo de udi homeda okwa adwuma na se ye fraw se bra mani nyuru edu a oba de ne be kire odwan baba fo de simple Aba mame Zwami ya yishila amen said ya dani da nyina meka no ba yiva na ka se from US oh save abanyami yishila ma onyi fra dum kwa dum amen enu ankyereke no ma na ma so me na nye me ngonwa na tie fi poku ase Christmas mo 13 days ayi bi ye preaching bi won mi tie ni nyina di asem ni so a ye be ye nhira ni ya ifra dum akwa dum asofo ndi o musika mo gie enti no mo ka nyame enum asem ahye nipa bi ya ntie wa me fi se on be ye nhira e won kyerɛkyerɛ a wo kyerɛkyerɛ ayi dalo to for asofo ebi ene mo ye ne no a ni o musika no mo ye funu nti ana omo nkyerɛkyerɛ nyame asɛm nyame nhyira ho ne pastor mens mu nyinaa nyame nhyira oba di nhyira so we need back no 0244 so for 0244 Apostle yes sir Christ has really encountered my phone all the time no me show amen tio amen and say me show kwa mintio kwa because asimunya sem ni tiefo na munya ni yefo nso wo wo hell no tio nko a anya sem ni yefo oma Jeremiah sem na kan na bampa nyame e kan sem e chire Jeremiah ya na me de pa o se na memma mo asofo I God will give you pastors to feed you nyame asofo na ka so de be ma ne ma no or feed you no we are one of them Peter hweminwan so wa hwenwan ni ye pa wonya asofo na omu jinwan na duane na omu akope ba ni dinibia nyame asem na bro so koswa tufo yawe ema ye kudru ahonhom ne nkunindi mabo nkunindi abotire no obadi nshira no nya wakuma so ade ma Good evening, Apostle. Maxwell from Qatar. Hey, Apostle Nyamisha, what be many pa, what be many? Oh, Mama Yen Shirana, Joey. I mean, Shirapa, I mean, Shirap. Uti and Nian Casanca. Nay, I hear che, when I see so what Uti at the ball. Amen. Max, body nshira. No nya wakuma so ade mama. Ubi biara wo Spain na
O person ye to anamon yenya baby o ma. Hello. 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 Mitio Adaruma. Hello, Apostle. Good evening. Good evening. Nyame Shrow, Apostle, and then some someone. Odi amaye. Amen. Na me frɛ ahyɛ awofo kwan sɛ me ezie ni na me pay to man Apostle na nye easy. Wokɔ interview a on baby say o say na etwa de ma na ye ka say be tuma me na ana Apostle, me na me na so to me catch me say me ba because me nya no appointment. Me go interview city house and he say mama 2 Sabbaths of Sabbath and the mean to me that me but and the Yamias, I'm a me 2 months pair, I'm a me pass meter. And to know me, I see the see my show says, I want to know me that one just with an answer. Also, with that, we need to perfection. This it is big job. I will try your Pampano. You miss bad. Body Israel. Body Israel. Body Israel. Living Apostle. Radical you might try or line is a Menzanka, but more question 1 or 2. So, some he now can't about Sabbath a year, but Madame Fubi can't see me. Say, Oboko Kenya, a we are born on Ghana. Adiasa, like a happy or country be on my Adiasa, but not the action or Medano. A shed demand the whole world and I say some part of the world. The world in one boy. World in one boy. Men you know say can't believe the obi hours. Who made the do a di? The same Sabbath name, name be free. I say you're journey queue, you're journey we line. Yeah. It is a if he cried, I saw like any year, baby, you'll be with them as will be a day. Will be with them no opium, will be signed to where corn opium to what's in a way name. It was a hours. Yeah. Obiche will be hours. It will way free me than the moon corner. No be so yet. They call it a 7 day now. Hours. Hours. And then the kitchen night and day. Watching will be day. It will be watching will be 48 hours. Must say 24 hours. Nobody. And the attorney say, why would I win time? Oh, you know, no be so would have no be so yet. Sa, then was he a free and you made Aquaman, you made or candidate in Quadia. And then Kanyaka, as a best. No, no, you're different. You may young be free. Leviticus chapter 23:32. Leviticus 23:32. Was it I? Was the money who made that? Ye knew me that free and you made from sunset to sunset. To sunset. And to me say a statue of Friday night. To me say do I not start from no call. Yeah. Na call. It be give me wuram na wuram. Me dia me better. Adiachi. Sabre no be so sim tam I imagine me down na me sorry ya no. No be sim. Yeah. But say onu be wie no. At the same time, mention that you would teach Nina and the papa. Webe from Tinu, yes to Christo, ever your teachings. Say a Kriafuabe, of Flo Bianopa, yeah, and of Flo be area, and of Flo be Nomiansa, and of Flo be last hour. Yabe would teachings, why? About the Israel, and may pass a message, Ebrano. Now, hello, Apostle. Yes, sir. Dan ye Madrid. Yo, Dan, what is wrong? And then so, woman. Yen ame, ye cram me. Amen. Oh, you moon. Unsen, a move him. Na, Yame, Uncle Sonyo Cassie. Amen. Dan. And your Cassie. Amen. And could you show by your Cassie pa? Amen. I mean, show. Amen. Na, also. Amen. Yame Juma. Amen. Ma, train a crama asafo already.
ida wase nyame hira we be obi bia was Spain bia Madrid bia no your baby ayeshia ho was Spain living our 7 days Sabbath assemblies ebi was Spain lockdown twemu a nti Spain fo no nyina mo frɛ me na me fa na ma ne mama yeah inchira mo kon ya platform na fe after lockdown no no mo hia no na ma start ya hia le fe ye hu se de be hia no oba de hia ana US nso friends UK so ya nya baby o Manchester two frebe more direction awurade nya breboaboa ne ma no mesrawo ade gi ye mpofiri mo so nyakopon se obebe se owifuo sa jo ba no se ye kolona ba ma hunu hwe no sa na temo de baba o ade we ba se ebeko o sense ho eti se koya tabu dantiki ya samene sai ade obi si ye si ye hyedam yi nyakopon nam ni tumi so ba lesson Bible prophecy obi a hyedam no tie sam eti ayese bisipani kwani aban ye tasiri ba nyasafom eti owi no asem pia kwa bontere ye ku abontene a obi oti asem ni kwa ya asem adwuma eti die go and see no more no emu ne ete no eti die esusin sa no na ma so no na bi baba biom na ne die ye ntra radio ye ntra tv so preach na abati boom na do abaje no waje no eho no die wotie ye no ana ekoye omu adwuma yes ti nanu wadomre nanu nkwaje da me joke me fa nyame asem nya rough debi dia watiri to one among yes ya mu adwuma no nipa ye nsabe asase wiase baji ye nsam wiase baji ye nsam ti sabre na obi bi ya ye ne ntam usubrani dia na woyo ubrani dia na ya praje okra nkwa mami last two ne fe ana ye ntam ye omugina so a ye ntam ye mfa be 7 minutes in the morning ye ntam hello good evening good evening asundwen kan o Bible readers amen da nyankopon hira o papa eh were nka kanena nka obeye yi o Noah na say Elijah na Elisha na Matthew just da what church Bible ma amen kasa amen me nyina hi bia but mente se sofo bi campus say ni se homenda no kra da omo yie firi mu kra omo yie ato nchen kra but o chechira ama ye hu say yes me die wa boa me papa se first na ma ye akra na kusa oba de chira ana waso hello kusa hello Osofo. Yeah. Onyankopon aso dwe nka mo ene enwummere. Nka so bebre mami. Wasem de da mo de amaye. Amen. Emransem no je se ne in fact enra de net work ne bibi o ho ntia no pe na metie me continue de na aye ne ne. Metie we say. Amen. In fact stem bia metie wasem a sofo. Ya na metimbo sase Ninti asofo inti niema we nyina nsem we nyina o Bible mu ana me start sum nya me mentete niema bi say day asembo a pastor wo ka me nti bi da asembo o wa me ti o preaching eduro bi a me busa won duro bi a me ti say me busa won say a day na se niema nsem aka nyina wo Bible mu hwe ne eyi nsem mransem na wo kan se enye nyankopon mra no enna Yesu be yi firi ho na Moses mra no se eye for eye ne sa niema ni nyina na obi bo osoma boni bi ne nyanko Yesu Kristo ba oba be yi firi ho enso da bia se esim se Yesu ba ye ni nti Yesu ba ye ni nti de no akata so pastor nyame nhira wo Amen. On time Matthew 5:30 we ni nchira mo. Yesu ba enu na obaye adwuma. Obaye ade hyenchen no mu adwuma. Matthew 5. Obaye ade adam no mu adwuma. De den mu papa enim no de be hye emu. De hyenchen ne de anye wo mu no yifiri ho. Ano destroy. Eye moja sam no. Sase moja foforo asofam.
Kanyango. Matthew 5:38. Matthew 5:38. Wabra awreto. Wabra awreto. What so what can I say? Wabra awreto. That is what can I say. Any any na any 10 commandment nu. Esi na any 10 commandment nu. Na me dem say mo say. Was na me dem ma be hye ne ma me ka cha mo say. Money obonefo ni nsa wo so. Obepa was ni fam a. Dan benkum no so ma. Sa benkum e be no obu. Akasa dan dwane ko. Pati. Wuni obe wu gira obe tutu se. Pati. Enyina nkasa oni agba ga. Yesu say. Obi bo ha ma dan aman. Bra. Jadi ben kulma no jese dwane ko obe dwiru si egu na we ade wapi ho o se me dia me ka chira mo se so obi boss di fefu dan man dan ko dan ho ko wan ka se jira no ntutu se bra wa ba ya samba ga yesu se ya enye commandment o dia ma me ka chira we enye commandment kan am ko wasi Money obonefo ni esi ti no o di tokwa ba chon free tokwa nu ba power so many fan no opa mu nsu a wo di dan ho ko dan benkum ni ma no dan benkum ni enye dan ko benkum ni ye dwane ana je ho ko dia opese na dia opese oni udi asem no no ji watade nsase no man fo watade ka ka so no se me no ba twintini ma rosoro na ma megase o se mi mpeka kenti man ko to ponchi bia to your way. The yes, obey amendment to the exchange. Obey amendment. I want the exchange. Also, me, I'm present. Hello. My show program, no mania, papa. Amen. Now, and then when chira about 10 commandment 15 running in my feeling, and a net dear, and also my transit. May start to follow when my transit will preach in a pana. Toma Kumasua. Now I would love to join you guys. Amen. But my mother said me bagana, ma be join them. Amen. But I had many baby walk into the Mesremo. I would love to join the group. Why? Now what's some not Toma Kumasua ma? And what be a meet media abuamono. I will do it. Madam say, Mungu. Wenshira mami. Mun pushi word na ma Nyankopon ma. Wo ti ba bia wo no. Na se wo invest se nyame ma ensakra. Da be cancel go wo no. Na be hu adwuma waye. Ati. Da we ene e abaso. Se yentwi akra ma wura de Nyankopon. Oba de nshira mama me. Papa. Mami. Na yenya nurse foye. Ye kwa adwuma from Monday to Sunday. A woman when you one Saturday off, and I said Sunday off. And so Papa can say, that's because now they done it. Monday because from Monday to Saturday, Sunday pe and omo enya off. Inti me pa chechi mu kakra na me wo members bebre wa kwantum obi bebre nes ai be mu no kura na aye dia ma wo mu no omo ne nkrofo eye omo exchange obi wonu a o se me be ye me dia sa obi wa na off no Sabbath no odane e de ma no akwan ni Sunday na yeden ama no nti ni nyina ye mpabo awoni nipa ani mpanyifo ebedi nsawoso bo ho mpaye na ho mededie no Nyankopon ahotene ono no obekire odwan de baba fode de hia se obeggia to se papa me mpese me fom mmerenti no wankasa me kwan a me mfaso eti me mfanse me ye won ne mum yanyi ntum ne ye hunu se yagye ho meda na tum papa ye di umransam so enti chen kwa ye mfaso ansa na ne mum no unyi ho meda ne ntum a untimi mfa baby a wujana yi hu ano ne mum gitum se wa be wo gitum nko ade a obeche wodwan a babo afori yes ansa ne fe wa se wa be giati sabra wo mu no enyai koso ye wadwuma ne fe mani hu se wa giatu obeche wodwan babo afori enkakra kra apa we dia ko se ada ko ombe ku Venti kasani yo se dia ifo ne be kumiye si ko se ra fo be ku we dia ko se ada apa Piti oh mun tibin ku
Binyo bi ahi which you could be why. When I'm sure look. When I'm sure Mark. When I'm sure Hebrews. What does the Bible could be any baby? Yeah. The Casanova. Yeah, the time the hello. Yaminshira mupi, in fact, me huni amenka. Said the most kind Bible nenes when church in fact a bro nipa na adwene so. Amen. A bro adwene nti so. Amen. Na questions are a flow. Neni nyina so sanya ne ho answer with quotations. Amen. Me hu ha wo si kan busi the Bible no put 2 3 me the empa na me nwanwa. In fact me nwanwa pa. Any radius and so ebi wo mpa Bible wo ka quotation na no starting for kind pass and we be obebie so na pepe yeah chirebu amitimi hwe me amatwere obi ato na me de akokompe said the all kind free na on the same time be na the same thing but concerning Sabbath no me fancy obi ye adwuma na say bia madwuma no me start na say bebo 6 no Friday 6 na me mpon ya eno so no say na o say me ye me so say bia obetumi yi bibia no wa ha ma me aka be me de e depend say the adwuma no tie ne de wa preparation so tie e depend adwuma no say the tie ne de wa preparation so tie a ediko wura Friday ni mo no nti wo na wo adwuma no wo hye obi ase nti ni nyina yen kasa ho ani sadi etie nti na wo no onya pontem ni sadi. Hello Apostle. Good evening. Nti no I was saying nti me yen teachers nti ye ba ko hello Pastor Grace ne me free Brasilia de me ase na nyam so nhyiraw hewo we say empower de ama me so na enye easy before me ejuma amaye no meye no interviews are make come to me be same because my show me CV ne so say me a 7-day Adventist Christian. Me ko baby CD has for your interview ko bank name na ade but mo be same say ho me da metimi say de metimi abejuma me boldly me catch me say me ntumi emba me breast but sisi adbenya ko poni me bedu no me hu sampa metumi ejina ema homeda no me medwuma pa ma meye enti no homeda ne de nyame na ede esi ho nipa bia ye diso a menim nia enu a utimi pa mo dross last one adanse dia wo Apostle Maxwell ni o yes kata ha say no aban ne makwan a utumi yatumi kwa asori wa ha yatumi ya asori ya banka na asi asori dan e wa say na so be so onya asori obekwa korenti no wa ya asori nti na ka be bua anka beti bi wa ma ye wonsu ye okata ase na yesu enya bi nkoi kata for na frefre ne beti bi wa ase ma yesu okata ase na yesu enya bi nko enso mo asori dan wa hanum bebre mo use 2 days Friday ni Saturday no mo mfa anya adwuma nti be bua anka beti bi ma ye hanum se na yesu betumi anya kwan akobia we dey misre we woni dey wa ensa ha de o mama kwan e o wetumi kwa asori me da say mate nti kata for no mo mfrɛ me na yehu se ne be organization kata for no mo mfrɛ me na Spain na US na UK last one hello Sofo yes sir Prince ni Mikasa Free Kansas City Missouri USA Misro asamba ko bi kire madwen na me pese me bisaw na also e kire me mu na me nteme ho ase iye mesre wa me yobi a me ye djuma e ma casino na me maintenance head na ma ye djuma wo for 20 years ma ye djuma masa casino we na me pese me hu se mi Bible mu no yes o Kristo ni we ye djuma ma sa companies we ana say say me page man foforo
Teno na chima gen kakra. Ya na bi mu ka say we Christian ni anya so ye edwuma obibi e twetata. Ba ya nam so me ka say bi enya me na meto. Ba me de me kokoye medwuma na madane me ho abafi. Timpese me ho say ye bone ana say nye bone e say me edwuma ho ana say nye say me edwuma ho. Misrawo. Ma show for 20 years. Toto wonsa wate. Toto wonsa na pe edwuma foforo sia na wo say okay Proverbs chapter 29 the audio we watch ade verse 29 verse 24 the only you for child there no say akromfo company ana oni omu na ye adwuma omusika omu cha oni omu na eche what time okra wota wo do okra ko ba for de enka wanyi wanyi se me de mfa me ho onso tidi abone nka eduabo bia beka wo bia beka ho obeti bia abone nka omu bompa ya toto niema yi na wo de prepare ho ya say opebo ato aba no ma no no nso hwe baabi obetu aye den asi enti fane say o sesa mo niema o sesa say ye tu prekope niemu no toto niema hwe nyema nyina baba say wo niema nyina wo kwan nye nya na boa mitimi kwatra gato anka se mi hyewi scatter ben kame eba de trao yaba bua chenyo gayo yo ndu so oto no ko osokoto to ta ko wanchi papito wa huri wo daibo kiti aba wa fadua na seko asenka poyoyo wa wura banchi wura na seko ade trase me metra me de me hwe maumpa bom nyadene na toto niema anoma ebuo bi ba emane nkan wana mo abetu oba de nhira na bo hompae aya mum yemfa ya hu yemfa yankase yadwene enyi yen wan won nsem bi hu say okay me de sa me de ndie mum yenyai ni enhwe ni na ayete ni abrabo ho asem ne yeka oba de nhira yen ye be yan nkyerɛkyerɛ be ba nsem bebre mu tira me se mon so masene say we me can say travel ntiase but abe topic na dawa quotations na be yi beba no me nkasa wie no wankasa I said duro no ebeje wa atrema so masene na me ntimi mra Tuesday me ntimi mra Thursday chopanie ayi ba ukro mu a wo sani skase yemfa nkosie body akra twe de wai do ni be yi hu anu da ache wai eti so masene 0242 32 71 72 sani bi kakra fa so edini efilemo no kwa agyeman 020 72 11 337 ene gumidi na se no apostle kwa agyeman edin nebu no bomodi a fakitu bia fafaso yakekesi edi a etimi akasam etimi bie pono ma obi ena akra asakra o madwene no nyankopɔ be chema na so okra bi biara so ebe pie won san no adwuma mu ebe ma breakthrough ebe destroy disappointment or life mu na ma favor ne fei asan guide o am waiting here follow the footstep awo nyankopɔ de ama se emfa so mra ne nche me so ba de nyankopɔ se onhyira metie fo ne maboafo wona anyo pepa so mba so so masene na so adwuma ni ho oba de ma adwuma nyo won so e bom pa se de oketwa no mo de ba no menya de so sinsa na mo so tebi di aboa oba de so mie pono mfa ma mo do so edi bi boa yen awurade twedi apo yehowa omama yi wa mu nsada onto nani mamo ni say onu nyankopon no hira ba kwa no hira apem no sa nyankopon no tiase onwi na ba bi odi ade no osefo nsa de ho obedi hin wo mabrabom na nsim yi adimiti amen pasa hello kasani yanko you apostle yadasi obodi nyankopon hira bebre amen ewo enenche hira odi ama wiase adasa for radin shira won so say wajibre na wa hwe program ya bedum pempenso yi obodi nshira bebre so wo pese woni living ya wo 7 day Sabbath assemblies itu na mon e wo radin mo a fa number we WhatsApp na fa wudin any baby awo fa sene so wa brochire so wo hifa fabra na fa baby awo no yemfa mo mfidi ye membership groups no obodi nshiramo number no 0244 183399
0244 183399 WhatsApp udin any baby a wo fa send a call number we so afin so wa opese ubo wedwedie hu debro ewo program we so we advert ewo program we so sponsor program we through business bia fa number we na afrey na entwichin komo 0239 505147 0239 505147 and I say 0244 609545 momodia na wonso beboa be sponsor program we na oboa de be yo kese everybody sham bebre amen me na man de god oni mo nko bia betimi afre ene gu edinas fa oboa de nshira no nyo bia akoma so ade ma pasa che bompae ma ye de tiefo anafu ya bompae Ajaba tampa wutumi butumi nyina so Israel nyankopon se danka wodin amen and then so ona mutumi ne wo sta sam ye de wo sempa nyina abawiye ya bompa ye sro gen sempa ye de ba nyina hye wo nsa amen de on tias ye sro se udin mu da ye mu kire no wako a woden sempa ye efa na so ban so hye wo wrade nsa papa de odem an papa de abra wo ma ya so se fa wutumi ne wo sra se na dom ne foforo na papa e branda ye hye wo udin mu wotimi amande e bodo so asan de abra wo ma ye ja aboafo mo bua e papa ma ene ye ba nyina show radensa baby bi omu yifsi kan free baba pa shawo mama omu da yes so fa utumi no wo sra so bie kwan ma wo ma no mu ntimi mu ayen papa na ebana de ntimi fa won sempa emre papa wo ma ajapa yama yen da ye ja papa tv station sha won sa abinyina ye sra unshira papa no wadom papa ne ma adwuma yafu papa omu tv station hanam ye sra so dwumadie ye di wo ha wo dim nti ba tv station emekra behwe e wo man yimu ye da was Israel tufo ye da was ajaba tampa ye da was inipa yofo so wetie empire mu ebusade man utumi ebutumi nyina so nti agirifo nyanka se amen amen mezi ane wontena onhwe wo so adumti amen bye bye yo ebusiafo mide radio asumdwe echi obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwandisem dwumedie abribia apostle AGYEMANG odi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenimfo se de ofudua pa